Crack on the beat. Ngenyewe yamenyekanye ari cool, arapa cyane ariko bakamubona ari cool, yakodaga ukashoboye agatsinda konkuru, yakadutaga bibanga kutida mawuteni, masikini kandi yabaga yambaye teni, mu mayiga cy'amagenda dudubiza vance, bamwe agenda tahatiya naze mu dukoni, ashingiye uko abyumva waba yumva dibidodi, utamuvuga neza mufata nka Babylon, ibyo yamenye niga byamugize umukoloni, uzamutebe neza uzabimusoma mu mboni, nuzacumbudida ubusa nk'ubyita ubwiboni, bidamwubaka cyane nubwo ahora ku nkoni, nubwo sosiyete atuyemo ibifata nk'imigani, toho muri we wapireka si igipagani, bino ntuzabipinge si propaganda, ni wa muco wa nigodozi mu muganda, madaso y'abarapa ntajya yiganda, isadi yadasaze niyo kurusenda, uzamupima ariko ntumufate gunda, afite iyaga ntuzamubuze kugenda, musunike mu byashoboye biragenda, afite ibyatsi ntiyabaho nka nyabyenda, nk'umusitari akeneye kugura kenda, ikindi kandi akeneye ibiryo ku buriri, azabudade rimwe ntabudade kabiri, binezaneza bizatuma azana kabiri, ni kwa gutohagira yinjiza ku mamiri, niyo bidongiza yayisuka nk'umuriri, bakunzi bacu biganze nk'ubwira kabiri, ni rwa rujyano ruza duhoda mu birori, ni rwa rujyano ruza duhoda mu birori, ni gangsta street, ni charuti ya game, ni charuti koko ni mwenyewe, ni sharifu wa rap, ni gangsta street, ni charuti ya game, ni charuti koko ni mwenyewe, ni sharifu wa rap, natikise mu cyadenge mbu musitadi, nk'umunya cyangwa imizi itari mu gikadi, kutigisa uruganda bisa bisukadi, wanazunga muzunga nk'akamadimadi, nikuha pisa abantu batudutse mbadi, nikwa kudada amajodo nka ya jagwadi, niyamikuba nitagiza mu bugwadi, nuzazindane bakubonya y'ubugadi, nuzishinga abantu bino nibagadi, shinyiriza wenda wisige na kamudadi, hanagura ijisho umeditire mu midadi, gusundika imisi bisabuyo by'ubudadi, nikagahiga ukwepa mu vidingo nk'umuhadi, ongera intambwe maze bumva iyo midindi, hari igihe bikundesha ukaburiho nk'indedi, uriho neza utari kwibuka iby'ubushomeri, wiyumva nk'imbobi ikize taki y'umuneri, uhura nabo mwatigita yubaho ubuceri, apana kubabona ukitaduza nk'igikeri, ukiyibagiza ukuntu mwasotanye makeri, turira bifate tujya gusaba umuceri, turaho duciriritse dutunzwe n'amayeri, none ubu ngubu tubasha no kwigurira byeri, uwagiriwe umugisha agenda no ku babyeyi, nuzibaduka umwana ntuzamurede bajeyi, mu bihe biza wenda yaguha no ku birayi, tuyama wagira imiti ubona avuye i Burayi, umurima nakudombadomba zakarayilayi, kuri fone wita busidimutse ngo yesa, ni gangsta street, ni charuti ya game, ni charuti koko ni mwenyewe, ni sharifu wa rap, ni gangsta street, ni charuti ya game, ni charuti koko ni mwenyewe, ni sharifu wa rap. Yes, welcome back my people. Aracyari umuhungu wanyu Sankara Premier. Uyu munsi nkabanisanze muri kwizerwa Arts Furniture, aho nje kubereka ibyiza biri muri kwizerwa Arts Furniture. Muri make nje kubereka ikintu kijyanye na furniture, ibintu byo mu nzu bijyanye na furniture. Guys, come with me, let me show you this. Yes, kuri abantu mukunda intebe za kwiri nazo twazibazaniye intebe nziza cyane ko ubungubu izi ntebe umva niyo wamenaho amazi bimeze gute ntacyo yaba kabisa, aba intebe za original, intebe nziza cyane
cyane ko ubu ngubu niyo utanze order zigusanga iwawe. Oh la 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 la, Kwizerwa Arts Furniture ibintu n'uburyohe. Muri Kwizerwa Arts Furniture tubafitiye intebe nziza ewana, zanabe ku buryo washyiriwa ewana ugiye gushaka umugore nana mukwime ewana, hano ibintu aba ari fresh kabisa. Si ibyo gusa tubafitiye ibintu byinshi bigiye bitandukanye kuri ba bantu bamukeneye gukoresha ama office cyangwa se amameza yo mu mabiro, turayafite meza cyane, wanaza unabishatse ugatanga komande nayo turayigukorera. Si ibyo gusa tubafitiye ku bantu bashaka imisego, ama bed cover, byose birari muri Kwizerwa Arts Furniture. Ibintu bijyanye n'amarido nayo turayafite hano ngaho nkuko muyabona hano. Yes, guess what, on top of that guys, let me tell you this, ku bantu mumaze nko kubaka inzu wibaza ngo ese mu nzu zashyiramo ibiki, cyane cyane ibintu by'ubwoko bwa furniture, either intebe, ibitanda, utubati, amasara manje, muri Kwizerwa Arts Furniture uraza ukatwereka inzu yawe uko imeze, hanyuma mu gihe kingana n'ukwezi kumwe utaha mu nzu yawe ibintu byose twamaze kubigushyiramo. Kandi iyo promotion muri izi mpera z'umwaka ibiciro twabikubise hasi. Muri make muri Kwizerwa Arts Furniture ibintu n'uburyohe guys, mutugane natwe iwanyu tubakeje ko birabaje kubona umuntu ari umusirimu atuye ahantu hasa nabi guys. Thank you. No Mungu wa Sakarada Premier hamwe na Kwizerwa Arts Furniture. God bless. Ndakubwiye Eric Tech yaje nk'igisubizo ku banyarwanda. Nari mfite ibibazo by'ibikoresho byanjye by'ikoranabuhanga byari byarananiye pe. Ariko nagereye kwa Eric Tech ibikoresho byanjye byose by'ikoranabuhanga karakemutse. Eric Tech ubu ndishimye ni wabyumva. Kwa Eric Tech bazananjye Sankara ajya gukoresha. Tubafite ibikoresho ni naho tugurira ibikoresho byose za laptop, desktop, amakamera zino za CCTV cameras yabiri by'amanyarwanda ndetse n'itagendanwa cyangwa desktop guhera ku bihumbi 80. Ntabwo ari ibyo gusa, tubafite CCTV cameras zicunga umutekano wawe cyangwa se mu kazi kawe. Ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byananiranye tubikora mu kanya nk'ako guhumbya bikaba bishya mu masegonda make cyane. Kwa Eric Tech akira abanyeshuri bashya mu bijyanye na IT, electronics ndetse kandi igitangaje kwa Eric Tech bigisha computer ariko ku mafaranga make cyane n'ibindi ku giciro nk'icy'umuneke hagati y'isoko na station cyangwa se mu mujyi kwa Rubangura. Ni mutugane tubafashe kuko dufite ibikoresho byongera ubumenyi bwanyu. Amarembo yacu arakinguye. Ku bindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Nimero ni izo ngizo 0782510099 Eric Tech niwe muvugana noneho. Urumva ibaza nawe Sankara aho mbavuze ni banyarwanda mujyana abana banyu kwa Eric Tech bakora iki, bahinduke ba Bill Gates biga computer quand même encore présent. Reka nkumenera ibanga niba ufite ibibazo by'uruhu kuko bamenye Mugisha Spa ubu byarakemutse neza. Aha dufite umwihariko kuri facial skin care, uburyo bwizewe bwo kwita ku ruhu rwo mu maso ugatandukana burundu n'ibiheri, imiburu, amasununu n'ibindi byose bituma uruhu rwawe rudasa neza. Dukora kandi na massage z'ubwoko bwose, harimo n'iy'umwihariko udashobora gusanga ahandi yitwa medorotherapy cyangwa wood therapy massage. Tugakora na waxing. Noneho rero wabura umugabo cyangwa umugore gusuka butanoza neza amabanga y'abashakanye, igisubizo ni kwa Mugisha Spa. Tugufasha kureka burundu ingeso yo kwikinisha, tukanavura ingaruka zose byaguteye. Abagabo bafite ibibazo byo kurangiza vuba, kubura ubushake hagati mu gikorwa cyangwa abagore babuze amavangingo, igisubizo kiri kwa Mugisha Spa. Dufasha kandi abagore n'abakobwa bafite ibibazo by'ama-infection. Ikindi ngwino tugufashe gutandukana burundu n'ibibazo by'imitsi, rubagimpande, inzoka zo mu nda nka amibe n'ibindi bibazo byose bijyanye no kubura ubudahangarwa bw'umubiri. Wizuyaze rero gana Mugisha Spa aho dukorera hano mu mujyi wa Kigali Kicukiro munsi ya Saint Joseph, cyangwa udusange ku ishami ryacu biri Rubavu mu mujyi. Ushobora no kuyoboza neza uduhamagaye kuri 0788450245. Mugisha Spa, ubuzima buzira umuze. Ku bantu mwabonye filime nka The Town, filime z'ibisambo z'amabandi, please mwicare muri gesho roadside attractions. Oya njema nababwiye buriya urumva marshima shaka ko muvuza kuvuga ngo Sankara ngo iminsi ngo sinzi bro, urumva bayise ryazana rya Fuse nuja kubyita feasible, urumva feasible roadside attractions. Abona abategeka business group, abona abandi zateguye no the premier, urumva roadside imanda y'umuhanda.
niyo mpamvu nyababwiye ni mujya mwicane mwumva ari samano muryo sho kubyo mbabwiye aba ari ukuri. Saban Films narabwiye ngo abantu mufite imodoka z'ama hybrid, imodoka za electric, ariko mwabuze aho muzikoresha. Niyo mpamvu nabaje umwana mwereka amarangira umukanishi umwe ari ukumbi mu Rwanda wizewe witwa Paul cyangwa mwite Peti. Urumva nta muntu rwose wavuga ni Imana ya hybrid. Nimero ze ni 0786555213 urumva. Imodoka yifa kwimugeza mu biganza kure hariya mu Gatenga biba byacemutse. Naho ubundi bindi muzajya ho mukagenda bakababicira imodoka nimuzandenganye sakana mbabwiye iki umuti urumva. Sigma Films, Saban Films hamwe na Roadside abategwe bo ni myinshi cyane. Nandiri mu mwumva zanuza za kera bari bagezira Theo James n'umucikwe za Front Oking baza nta nubwo ndi basomera amazina ariko nakubwiye ngo wewe nutunga imodoka yawe ikarindi gupfana urumva ntuzandenganye ngo Sankara ngo naguwandabuye ngo kandi ngo urabona ngo ivi na ivi mba nabagira inama nkabwina ahantu hamwe wakoresha njye mana barangiye umukanishi nize mvuga ni uyu nguyu imodoka byagenda kose nta kibazo ni 0786521135 ubundi ukavuga ati macanye umucyo ni kwa Paulo urumva tangira hakuru mugeze arabari kwishansiye umunsi umwe cyangwa undi urumva barimo baracukura kivandi hano wibereye mu ngoma ari muri old school barimo baracukura yewe buretse gato Gary bamuzana hakuno fuck. benekera Can't help. benebishi mwana ugatinze tuvuye kuba ari kwishansiye tugaruka kuri station ya polisi haruwazaga amasaha mu gitondo. What's up, Clarice? Grace Nicholas niki reba hakuno Jeez, where? bana njye gasari ibintu bikira Inside the Paddington Basin. ati ni nyubako ni site bari y'inyubako shansiye iri hafi na Paddington Basin naho bacukuraga ugatinze ibyo babonye kwishansiye harimo ibisasu bisa nkaho bitabye bya kera bahita bamugana ku kigo cya gisirikare kiri aho hafi. Iyo polisi ari ibintu ngombwa ikabona birenze ukwemera yembaza igisirikare. Sasa hakuno hari imyitozo n'amasaha mu gitondo koraha buriya ngo ibyo kazi kose ni uguhozaho umwitozo ntujya wari imyitozo. We've got UXO in Westminster. I'm just ati muri Westminster turahagukeneye nonaha reka ndabaza amafoto y'ibintu twabonye urebe byari byo. Ati nibisasu bisanga ryo mu ntambara ya kabiri y'isi. Looks like a 1,000 pounder. Bisanga ibyo bisasu ari mu bihumbi n'ibihumbi buremere bwabyo. 800 meter radius perimeter. Ati aho hose muhazenguruke muri metero zirenga 800 umuzenguruko w'ahantu uburinzwe. Sibyo Sergeant? Yego nyakubahwa. Way Norris called in sick, so we've got. Ati Norris yahamagaye ngo ararwaye ariko naza guhamagara ko Paul Hanson aza kuba muri kumwe. Buriya ariko ufite umuntu mukorana akaba atari buboneke gahita avuga ko arwaye bagahita bagura undi muri bo mwakorana. The police onto the evacuation right. Ati bwira polisi n'abantu rwose ari ibisasu byo muri za 40 na kangahe byo mu ntambara ya kabiri y'isi bimura abaturage bose bakora icyo twa evacuation. Abaturage baba basohoye muri quartier umuzenguruko wa metero zirenga 800. And the mayor. Abwira meya hakiri kare bitegure kakindi cyaba iyo nyine nka biriya bahita abwira abaturage tuwe musohotse muri quartier vuba byihuse muze kwagaruka nyuma y'amasanga 10 nangahe kakindi cyabaye polisi mu mihanda bahita bafunga quartier vuba abantu mwese musohoke mu gace ka Hyde Park mushaka bamwerekeye gatoya nkuko bavuga ati abantu mwese muve kuri 40 bamwe mujye kurya nyuma abandi mujye Notre-Dame abantu bose bazaje kwa evacuating ababa evacuated cyangwa basohoke muri quartier. Coach with you. Nabari mu mazu mwese musohoke none aha batanya kwambara muri apartment zabo. Discovered on a building site nearby. Aragisasu twavumbuye hano hafi niyo mpamvu turi kubasora mwese mu mazu babajyane kure ya metero zirenga 800. Sasa hakuno iyi quartier bisa nkaho irasorwamo abaturage musohoke neza kandi mutuje nice and calm. Babonye ibisasu bya zamani kumbe arabara aho hafi bo nibasuka bo nibanabuja mu gihe bari kubwira abantu ngo bakore iki bashamburiye bacoboke. Nothing personal. Nta kintu kirenze ni gahunda za leta buriya rukundo leta yanga no guhamura abaturage haza ba bomb disposal. Ari bajya ko muri kutujyana no arabara baravuga icyarabo ni bari Afghanistan ari Pakistan
ko batatubwira ibijya mbere muratuka dusohoke mu mazu mugiye gatoya bazana abategurira ibisasu ariko ni ibisasu usanga niba ari byo batabye mu ntambara ya kabiri y'isi bavuze ko ukuntu bigaragara ngo ari ibya zamani hano bose baba bacunga kuri za kamera saa mwana ngo turaza kuvugana sibyo saa mwana turi kumwe none se mwana wanjye tuzakubura indege yacu kubera ko twiteguye wa musoja boy naza hakuno murakoze cyane akomeza mindani bamwe ko mugenzi bari bakunda gukorana ngo yarwaye ariko ari umushaki undi nde koporo bari bukorani muri ahantu nk'ababona iby'ibitsina nk'ibi tubona polisi rwose n'igisirikare bahura neza cyane ko bose mugenzi inshingano zabo ni umutekano w'abaturage b'abene igihugu manega vashyira akagofero and Gary. Netwa Gary. I can show you, mate. Ni Gary ku esansiye ngwino nkwerekana ibyo twabonye. Uzageze gutya. Right, okay. Samze. Need a better vantage point. Is that building safe? Yes. Ati mukurikira mureba iriya nzu iratekanye iri imbere cyane iratekanye. Babanza kuza hakuno. Barebera hakuno barebera kuri. Blow any minute. Iki gisanzwe cyashobora ko yaturika isaha yari yose. Urumva twacukuraga amazi. Banza kujomeraho gatoya. Ibisasu bize bya kera. Drain, Corporal. Hari hano ibisasu kiri tubanza tuhumutse amazi. Yeah. Mind if we use it? Akari akazu nako mwakoreshaga cyane twagakoresha nta kibazo. RICP. Karareka tukagire biro yacu yihuse abana dushyira mu mashini n'ibikoresho byacu byose tubukenere. We'll meet with the suits in the ICP. Na iriya nuza kontineri nayo turaza kwifashisha mu gihe biri ngombwa. Abaturage babasoye muri mu mujyi hagati. Babagiye bari biriya bisasu ujya biratwika. Oya umva ntujye umva nibagiye laptop yanjye afande ntabwo nayisiga rwose laptop yanjye n'akazi kanjye bamuhanganisa aracomagana abaturage bamumva nabi. Hari umuturage rwose urimo aragenda amanuka hepfo kandi ntabwo byemeye ko yakwinjira hano hantu. Nkeneye laptop yanjye akazi ke ni kuri laptop. So this is size of bomb and control it. Igisasu tukurikije inshingana ntabwo tuzi ko twakontorora guturika kwacyo ni gute. 2 years ago. Ko bigaragara ari ikintu cyashana kumwana nka kira myaka 2 cyaturitse gusa nacyari cyo mu ntambara ya kabiri y'isi. Reba ukuntu cyaturitse rano cyaturikije twanganaga. Before we contain it, you'd be very glad the cordon was in place. Ati rwose niyo kitaturikana abantu ariko cyangiza ibintu biraho hafi kandi bizasubigira imbaraga. Westminster Council Emergency. Kandi twahaga deal. Nige mwenjeneri bashinze iyi chansiye. Yangane kuba nabangamiye gusa. Iki gisasu muri kirukuna ari kinini hanze mbere kano hano igisasu mwagisanze. Under the building side. Muri usanga umwenjeneri yagiye kubaka n'ambwe ati hano hasi acamo insinga z'imiriro harimo amahombo y'amazi kugira anagiye kubaka cyangwa bagiye gutangira chansiye abazi ibintu bihari. Hano hari ubuvumo bunini cyane harimo za cable za kilovolt zingana na 400 around the whole area until the bomb is neutral. Bivuze ngo igisasu cy'ituri cyane gishaka cyabanyije ibindi bintu byidukikije byinshi cyane. For as short as possible. Sawa nakoze kubw'ibyo tubwiye wakwicomokera. Get access to relevant Chief Superintendent. Police comms around the court. Byiza waza gutuma naho rya polisi kugira ngo abapolisi bari bubone mbamenyesha cyangwa nagize icyo bamena nanjye bakamenyesha. Sasa usanga communication za polisi n'iza gisirikare zidahura. Sasa uyu musirikare barabwira superintendent ati cyaba kiza wama icyombo kimwe mu byombo bya polisi kugira ngo mbireke na polisi ati nta kibazo. Stay in close contact. Sawa Sergeant Kira. Thank you, Major. Murakoze Major. Try to make things as smooth as possible. Ibintu turaza gushyira mu buryo tureko byagenda neza. Whatever you guys say. Ati mwavuga byose nacyo upfa ko turi mu kazi kamwe nta mutima mubi. Bose hagarariye polisi baza gufasha kwafasha bagirane communication n'iki na polisi. Abaturage bari gusorwa hehe ndani ya mujini. Abaturage bose babaye evacuated basohoye mu mujyi aho tuvugira ahangaha kumbe hafaho. Basohoye bamwe ariko hari abatasohotse muri karitsiye. Urebe barangije bambara ibyenda bagira ngo bashurizwe amasuku babana bakora mu matwarete. Bambara na zaga hana kwishansiye mugenzi. Rwose umujyi wose wawukontorora no kuri za kamera. Bohereza za drone mu cyezuru wa kamera. Mumene imicanga ahantu twakora icyitwa perimeter cyangwa umuzenguruko ku buryo igisasu tugizengurutsa umucanga uhagije niyo cyaturika nta muntu cyahitana. Tayari bohereza bwa kamera bwa mbere barebe igisasu ni bwoko ki. Bisasu bya zamani baragikurura neza. It's an SD or an SC, so. Nta menya niba SD cyangwa SC. Hanson Wardy. Hanson Wardy. Can water out, can we? Mwana wavoma ariya mazi yose igisasu kiri kuyavanamo cyane.
Yeah, take that. Ambara kasike nayo Major. That do? Protect your Ntabwo nayikora umva ni ngombwa ariko. Ntugafunga umutwe ambara kasike. Hari igihe giturika fanda ashyira ku ruhande kasike. Sir, we'll go on in. Uriteguye cyane. Jana generator. Mugenzi ka koporo. Bamaye kare umufasha nyakubahwa. Koporo yitonze. Aza hakuno. Yamazi ndayavoma tu. Kafitemo akantu kakoba. Reba urusasa ariko uza ahantu nk'aba banze bumutsa no mazi arimo indani. Haruhwe. Rubanda bagira umutima rebana kanagiye kirengera izasushiri. Aha. Manega yitonze acana na ka moteri. Nagire kavoma amazi ka draining ajyangaze ku mutsi. Feri yuje, ariya ni feri yuje. Umuji uricwe. Na rusaku. Right, Tayari. shut down. Abo gisigaye nake no gukupa umuriro w'umuji wose. Bagiye gukupa iki umuriro w'umuji. Kumbano hari inigare kukagare umupolisi wakagare simuzi. Nabaca mu muji katikati hafi hari banke yitwa ngo ni banke are Murakaba. Banke y'umwara buyizishingira he hagati mu muji London ubwongereza. Naho bazo ku umwarabu ashinga banke mu kindi gihugu. Ugasanga muri Kigali umwarabu araje ashinga banke yitwa Asitagafurura iyo banke yistagafuruje mu muji rwagati. In reporting, we have Sergeant Kina commence to the report. the bomb. Ibintu byose bizengurutse igisasu. Roger that. Ndabyumva. Cordon secure. Ati rwose ni mu gihe cyose. Sasa abapolisi bo bari barakontora kamera z'umuji wose bakubwira abana bagere igisasu. Ibyo barimo barabona. Nothing's moving. Hano nta kintu kiri kubuje umuji wose urera. Kumbe hari abari hakuno muri apartment. Hari abari mu nzu imwe. Yegereye ya banke yitwa nde? Banke ari Murakabu. Abagabo bambaye ibyenda nk'ibya by'abantu bakora amasuku. Baca hakuno. Barangije. Abagabo sinzi barapanga ibiki. Bafite n'amatara bya bitare bimeze nka flyers bagendana. Barangije baza ku rukuta rumwe. Umwe atangira kurushanyaho. Abagabo sinzi barapanga ibiki. Ariko ntabwo barwanya filime nka Casa de Papel cyangwa The Town. Ntuci ku ifilimi. Reze bandi. Umuji bawusoyemo abantu babonyemo igisasu kumbe. Hari abandi bari barapanga ibintu byabo. Baza bashinga ibitara. Bya bitara bajya bicarwa na influencer cyangwa se na manuze. Manigaraza hakuno. Yitonze hanateraga kamera abantu baturuka hakurya bose yaba bareba. Urebe. Hanafungaho yitonze hanategaye gihato. Buhoro ntago papa. Arangire aca mu gikari. Nta muntu n'umuri hano. Umuji wose umuriro bawukubye. Aza hakuno. Abantu bakora ibyo bazi. Kumbe bamaniga bazanye rwa generator rwabo. Urebe. Bitonze shishaka unutsinga rw'umuriro. Abagabo nyasinda menya barakora ibyo kuri bambaye nk'abantu bakora amazugu. Baza afite ikibazanye. Bafite za forest byari bitobora. Acana generator bara generator ziterambere ni buto. Kuko haje imodoka z'imiriro. Na generator mwana na muriro na utambaje mutangire job. Arangije yitonze abanza kuza hakuno. Nano yitonze acomekaho ka kamera uzo wese baraba mureba. Abantu bafite umugambi mu beshatu. Bafite umugambi uzari mwiza tu. Batangira kubagura urukuta. Bazanye za pagini foreze riponseze. Mujanira. Batangira kubagura urukuta. Uta za beto. Ozi. Marega ne baragera gutya. Marega kugera gutya. Uyu muji bawoherejemo za drone. Arangije hano bagishyize moteri muri puberi. Babafungaho. Marega cibikari. Mumbweta cha bullet urajye. Izamwa za muzerebende tayari. Hano polisi irimo iracunga umuji wose. Bandagize gucyara ikintu yabonye. Tony, take it a bit lower. Tony manura drone hasi turebe. Hari ikintu ndabona. Uretse gatoyi. Buri abantu barebera umuji wose kuri satellite cyangwa kuri za kamera. Hari abantu detecting cyitwa samo cyangwa ubushyuhe cyangwa ubukonje. Barebye gutya babonye akantu gasa nkaho ari ikintu gishyushye. Buriya mu bya tujya mu bushyuhe. Bagize gutya. Fuck Fox. Ibibazo kuri 40 nimwe yitwa bullet. Yani ka Fox. Niba bitinda kumbe do.
kopura arimo aravoma kumbe hano hari abari mu ijobi ndani barimo baratobora inyuma ya banke ndeze bandi abandi bahugiye ku gisasu baniga vayo hano usibye bariya basirikare banumvisha amazina yabo hano sindamenya babiswe bande barera bacomeka ikindi kimashini kinini ndaba imashini bitobora inkuta zikomeye cyane baragira tayari do All right, mate. Got alarms going off in shops on Edgware. ntacyo wumvise ntacyo Everywhere, mate. The power's hano rwose umuriro twawukubye been evacuated from. hari igisasu kigiye gutegururwa Get through at all. It's wareka nkatambuka se everywhere. ntabwo byakunda ko watambuka Cheers. rwose nyuma y'amasaha nk'atatu nibwo mwemera gutambuka sasa hakuno muri ba basirikare Good. ibaze naye majoro muzima uzana ikanyanga mu kazi Alright, don't get your knickers in imana iti awe kwishisha mwana uzagise ndi umuyobozi wawe mine. ibaze kuba ndi majoro rwose uyu ni umuco wo kwitamo ko dushaka kutarokoka rero mu gisirikare hari mbere yuko tujya muri mission twitamo kuko hari iyo tagaruka nakana ni ka koporo ntago ndi bumwe inyanga yaya masaha ni kayinywa You okay? umeze neza fandi ya meze neza buriya igihe umupolisi ajya musirikare ajya mu kazi yakwibuka nk'ibintu byabaye umunsi umwe ukabona asanga intekerezo zigiye kuri bwatinze amaze kwikubita uduswati tubiri I think we might need that clock stopper. ati dushyira akantu gahagarika isaha clock stopper Yes, I do, sir. Checked out Monday. ati ibingibi rwose urabizi ndatanze n'ubwameneje mu kazi nk'aka Fucking get it then. ati nganjije midani mu modoka G. yego babanza bisuka amazi bagomba bafite ubwoba bazana drilling machine buriya rukuntu usanga banki inyuma hari amatafari asanzwe indani ugasanga ni beto ivanze ari icyuma bazana za mashini zitwa drilling machine za mashini ziba zitobora ariko zigenda zizenguruka bagabo baratobora bari serious bano ko bacunga umujyi barashaka kumenya ko nta muturage ujarajara aho hafi Hotel 27. Alpha Hotel 27 Roger that, Gold. nose ameze neza kumbe maniga acungiye bagenzi be yani bari gutobora bari kurebera hanze tayari aya police bagotebe ku gisasu yagize gutya muhagarike akazi gato muhagarike iyi mashini iravibura cyane hari imodoka irimo iratambuka bashaka kumva umutingito police mashini barayizimya ya drilling machine. Is there anything out there? nta kintu mubona mabuja nta kintu kiri hano hanze bisa nkaho na apocalypse cyangwa irimbuka abantu barashize mu mujyi saba ngaho mukomeza imbere kumbu uyu narimo aracungira hafi Just a routine check. Carry on. mwana mukomeze mutobore nabirenze batipazi cyabazanye kumbe major The scope as close as you can. zakwegera igisasu arebe ibisasu ni byari iki gisasu ni bya ibintu nk'ibyo nyine niyo bari n'abagitegura barebe ko bagitegurura Just leave it down there for me. Sir. ibindi binekera aho ngaho ajya kureba igisasu. Don't be shit, sir. Bafana udakora umwanda bitonde ibintu ngiye gukora sasa hano hari ukuntu bumva ubuzima bw'igisasu cyangwa buri gisasu cyapfubye kiba cyarazimye burundu ariko igisasu ngo kikiri kizima hari ukuntu bagisuzuma bakaba bamenya ubuzima bw'agatozi bwacu mungana bute. 27. Hotel 27 Leave the cordon immediately. ata aho hantu mwave no nabyihuse sasa bahita biruka na polisi ya hafi ya banke ngo bacomoke hakiri kare kubera iki bagiye gusuzuma ubuzima bw'igisasu babe bahavuye nonaha abantu babe bagiye kure y'icyo igisasu kiri uyarangije azana imashini hano hari urutsinga bumve ubuzima gatozi Just doing the final check. aho ngaho dotsi zimeze gute sasa igisasu kikiri kizima iyo ugishyizeho sensa yacyo kiba gitera nk'umutima Ready when you... ubwo n'umutima ugira ngo bi gutyo nyine egera ushyiraho sensa turebe hano ku mashini egera urusasu bisasu bya kera bya zabani. There we go. Aha. Right. There's the impact fuse. Ndimo nabona fuse yacyo. Clock. Aluminium. Ya hiyo aluminium.
transit plug. ndimo nabona transit plug komeza kugenda nyuza intoki bana agataka anda More complicated. bisaso ni byacya ntago nabyizo byinshi ariko ndabona biri complicated. Right. Do you hear that, dudes? tukumva kudondanga Attaching Mike's death. banza umvera ama mic take kureba gutya hano babona sinyare Fucking hell, it's ticking. umva kirimo kiratera Clear! ngeze mwe musubiye inyuma musubiye inyuma igisasu ni kizima ngeze mubuje baritsimba Unexpected development. There's a second ndabona igisasu kirimo kiradevelopinga gisa nkaho nuza yayo irimo atera cyane error and confusion sensa yacu irimo atera cyane for the next 48 hours. abantu bose bakeneye kuba basubiye inyuma amasaha 48 nibwo bakeneye hano muri quartier Tick clock stopper to inhibit the kuko iyi magnetic clock irimo atera cyane barangije bazana sumaku ariko baterekaho sumaku ikaba yagica intege bazana urusumaku ruremereye ngo ituma nuza sensa yacu idakora baterekano hasa nk'ari hejuru y'igisasu arangije ngo gishobora kuba cyaturi kisereza ngo kibe cyazamuka cyane fanda vayo mwitsimbe Right, Corporal, green light! Corporal, green light! Yes, I'm going to mwifate! Shiraho switch! Bashiraho za sumaku. Bashyizeho sumaku ahubwo kirazima. Bashyizeho sumaku ariko kugerageza. Right, all clear! All clear! Start building that mitigation wall! Ewana msajja mshauri urukuta runo neza cyane. has been stopped and the bomb made temporarily. Daima isa nkaho ihagaze. Safe. Ariko igisasu nacyo kiri safe mu byakanya gatoya. So now we're going to build the mitigation wall for Tugiye gushyira mitigation wall cyangwa se urukuta runaka abasirikare bakwisha mu gihe habaye nko guturika. up to 5 hours. Biradufata nk'amasaha 5. It would be great if we could get some pizza. Bibaye byiza rero mwatuma za pizza abantu bose nta muntu uri buvana nukurira hano. Kumbe uburyo bwo bavuga ibyo bavuga hano amabandi nari mu kazi kayo. Aya basi. We hit steel. Mwana bimeze guti. Baza tugeze kuri za beto. Bamaze gutobora manega navayo hanze. Hey. Barangije bacomekaho ikindi batoboza. Abaturage bababwiye bajye muri park cyangwa se abantu muri pariki. Erega no mwebwe pariki muyita pariki zino zacu mu birunga n'ibiki. Hari nta umuntu masobanuro ibyo nagari byanzanye. Barongera cya kindi cya drill. Ya pizza zijyane buri hantu ubona umusirikare wose umuhereza. Baramara amasaha arenze 5 nawe uri buve hano. Umva ko ibyo bakora. Hano hari abagitobora harucungiye bagenzi be. Barangije bageze ku byuma birimo indani bagabo dore icyo bita ijobu. Bamaze gukata za beto bana baracyakora za mitigation wall. Kaga koporo kaga sore gatoya kasanziranga kaje aruka kuze ku gisasu. What is Martin doing? Martin yamara kora bikira avanda bayo ashira ihoni kukabuza Everyone out! akana bakavanayo ni ka Martin bari baragenda kegera isasu gize kwa butura. What's going on, Carl? Yabyo byamere koporo. There's something weird here, sir. Hari ibintu bidasanzwe afande. Come on then. Komeza umubwire afande kugira ngo nkwereke. There's a shiny bit Burana iki gisasu ari ahantu haburiye. on the bomb casing. Hana ku gisasu The rust came off. hano twakuye itaka hakaba yaratoye umugezi. Probably where the digger hit it. None se wasanga araho bacukuye. It's over 80 years old, sir. None ibi bisasu nawe maze imyaka 80. The whole thing should be rust. Ibi bisasu ko biri kwaza byakaye byaratoye umugezi. Right? None Oh, not necessarily. aho ibyo nagari ngombwa. It's got that Akana hari ikintu kabonye ngo bino bisasu bisa nkaho bikiri bishyashya kandi cyo kimaze imyaka 80 cyaratoye umugezi. active time fuse, so it's obviously well. Wasanga ari materiel bakora bisasu kugisa kitatora umugezi. Ariko izo nizibaho mu byo nizi. Back to work! Ngeze musubira mu kazi, back to work. Bana bamagara baryaga barapozinga kumba nara bagitobora ki kofure foru. Barenze urukuta rwa beto bagera ku cyuma barakibaga bafite umuriro. Aya Ho Dan babanza guhumisha za kamera n'ibyotsi. Muvandi we are in turimo indani ngwino.
bahamagara mugenzi wabo babahereza amatara bajura ruharwa leta yose abapolisi b'abasirikare hano bafite n'amatindu bose baho bagiriye ku gisasu bano nabe bari mu ijob indani tayari vuba bajya kuri za safe deposit muri haruguru muri banke usanga ujya kubitsa amafaranga ariko waba ufite nka kontra y'inzu ni kontra y'inzu ubu cyapa cy'ubutaka byo ukagenda ugafungura cyitwa safe deposit iyo ngiyo yo uragenda ukabikamo imikufe impeta zahabu zawe abari agakesi kawe nk'umuntu nsasa bo bazaza bamaze kwinjira muri banke bagiye kuri utwo dukesi igisasu bisanga ari cyashya mwana ukuntu kirimo kiraburiya bisanga ari igisasu gitabwe vuba Manera wara hafi ni major. So I really think you should come and have a look at this. Ari bajya kwa bazu kareba ibintu ntago byumvikana. Abana ibintu bambwa ngo izasu ni gishyashya. Pourquoi? Arabije muri za safe deposit z'abaturage. Keep mentioning this, sir. Nyakuba nibi ndakomeza mbisubiremo pe. Bakiraha igisasu cyongera kiratera. Ubuzima bw'igisasu. Mwese musubira inyuma. Abana ubuzima bw'igisasu mwese mwitsimbe. Ubuzima bw'igisasu ngo buragarutse. Igisasu sezire gateki. Igisasu kirazima kikojya kikaka. It just started ticking about 10 Cyongeye gutikinga gutera. Amasegonda 10 aciye. How's still working? Asi clock stoppers iri mu malfunction nga cyangwa. Well, something clearly isn't it? Ntabwo mbizi gusa. Ntabwo bisobanutse. Go get the set, Corporal. Jena usubire kuri set Corporal. Put it there. Barangije. Kubyamera kose. The J. Are you sure, sir? Igisasu je nagifungura. Ibi narabyise. Sit down. Jebe kanyana gifungura nego nakora kuri fuse yacu. No. Fuse namwe ni mwa visible. Drill the fuse, then apply a solution. Ari nayo zina rya filime visible fuse. This is our last option. Aya namahitamo namarwe ya nyuma cyangwa amahitamo ya nyuma kuba igisasu munaya buryo cyagipfubye cyangwa se yagitegurura. Sasa Major aza hakuno. Azana bwa buntu butobora. Arebe kuno afungura amavisi yacu. Kirimo kiragira ubuzima yacu kikazima. Ngiye gutangira gutobora drilling. Commenced. Bamwa buri abasirikare afite dukoresho twose twibanze. Tangira gutobora maniga. Batobora. Maniga. Pitama ko barukunu. This is the drone's POV. Harandi mafoto ya drone tubonye. Guys, they have a generator running to power their equipment. So Hari generator tumona iri miraka hafi na gisasu kiri. Byabari iki? Urebe. it's cutting the area. Umuriro twawukupye umujyi wose. Ariko bisanga wari ahantu hari umuriro. Turimo turasensinga electricity kumbe ya generator ya mabandi. Hey! Bano bari ku gisasu. Government yose yagotewe he? Pull gisasu. Hey! Kumbe hakuno. Hano harabaje babika imiringa yabo baragenda batsimba ibintu byabo. Mabja. Hano turi kubona hari umuriro. Bari gusensinga electricity. Stop. Muhagarika operation. Stop, Mark. Confirm. Abino duhagarike. Ndavuze ngo muhagarika operation. Fande bavuzana gahoni na wahegera bafite ubwoba. Okay. Ase muri mu bikino cyangwa. Yaratangiye gutobora. Bore narabwe abantu mufite imodoka z'ama hybrid hano oje mwazi gukoresha n'ahantu hamwe. Ni ku muntu witwa Paul ukorera mu Gatenga ufite nimero 086 55 21 35. None imodoka za electrique ngo zino ngo sinzi ngo za BYD ngo yagize ikibazo niho honyine mu Rwanda urumva wakorerwa ibintu byizewe. Key signature inside the corner. Hano tubonye rwose detection. Think people could still be there. Hano hanze ashaka kuba abantu bakiri impande ya banke mu banyari mu asaka akiri kare. Police have detected an unidentified heat source. Hano tubonye rwose ari guturuka mu bushyuhe cyangwa se umuriro. Reka turebe ahariho. Fanda za hapo. What's going on? Chief Superintendent ni bishi byambere. Sorry, Major. Yangane Major. But we've had to send a car. Tugiye kwereza imodoka. Barebe ni hano hari umuriro hano mu mujyi. Hano turi kubona ubushyuhe. Wibuka exam yitwa motion sensor sensinga motion cyangwa se
thermosensa. Thermo ni bwa bucyo umuntu agera mu mubiri ndani ubu utamukoraho ngo wumve gusa ari mashini zabukurura. Igisasu gituritse se. I understand, Major. Yana byumva Major. Can't risk injury to the ntabwo twatubara umuturage uturikira mu gisasu kandi mu gihe tubizi nka leta tuba tugomba kubihagarika. Reka turi niba hari abaturage basigaye muri karitsiye babanze bimurwe hanyuma dukora iki? Dukora ibyo dukora. Kumbe dore abaturage bavuga amabandi reze bandi kumbe ko barimo bariba imiringa y'abandi amazahabu n'ibiki. Hari mugenzi wabo mwari uri hanze y'isitara za kamera araho yaje aca kuri bagenzi be aca ku bundi bu safe deposit azabisa nkaho hari akandi kanuza azi agakufure foro azari kina tagatinga arazana ka drilling machine abanza aratobora. Hari ukuntu mujya kwiba ariko hari umuntu uzi imari ya nyayo ahiri ati byafata biri mu kantu k'agafuka kashaje nimba ari ibiki arebye imindani ndakubonyesha yitonze ahita anasohoka. Nibyo manika twamutwe dupakira byinshi. Alright. Ibyo nari nyine nabibonye ducomoke. Sinzi yaraje kwibiki. Yibya akantu kamwe gusa ati ducomoke. Kumbe polisi bohereje ngo arano bo babonye ubucyuhe ngo kandi umuriro bawukubye. Ko biri kose kwa ari abaturage. Gati zavanayo ya sumaku ya magnet. Yari ku gisasu. Nangije. Koporo! Koporo jya muri kava gisasu cyo cyazamuka. Koporo mujya muri kava. Hi. Explain yourself. Function, sir. It's my responsibility. Clock stop yagize akabazo. You're risking your life next to live. Wa mwana we ibintu murakinisha n'ubuzima bwawe ushaka kubabura ubuzima bwawe. Buriya nk'umusirikare ukuze umaze iminsi mu kazi abagira abantu bakiri bato inama. Fucking ticking. I mean, what are you thinking? Koporo ibyo wakora byose kwategura igisasu cyose ntabwo washyira ubuzima bwawe mu byago kubera kuri marwana no kwemeza abantu cyangwa se gutegura igisasu. Hey, it's a bit of kit. Hano uri mashyira ubuzima bwawe mu byago wa mwana we. Alright. Uracyari muto ugomba korera igihugu cyawe. If your life. Nta kintu na kimwe hano gikwiye agaciro k'ubuzima bwawe. Ubuzima bwawe nibwo bw'agaciro. Ndabizi ko biri mu nshingano zanjye kuba nakukavaringa ariko nawe bikavaringe. Sibyo? Wihubuka ngo upfe kwishura ahantu nk'hariya. Ugeze n'akana akagira impuhwe. Barangije Major asubiremo indani. Jya kwitsimba nk'abandi bose. Wijya kwiyenaganika. Urakora cyane. Kumbe police. Polisi nziza gutya. Manigi mucaho. Arimo arazimya generator. Polisi bari mugiye bava musoke ndani. Barimo ari bunza hano hanze. Police. Generator iracyahinda. Generator manigara yizimye. Numuri ndano lazima. This is Alpha Hotel 32. Ayini Alpha Hotel 27. Turi hafi na port layup muza. Let's check an entrance now. Hano tujya kwinjira mindani. Alright, entrance is locked. Hano imiryango yafunzwe. Around an area. Reka turebe ahazengurutse hano hano. Tick tick tick. Bino no mwanda bana. Igisasu kiracyatera hariya barabona ubuzima bw'igisasu. Alright, boys. Bavandimwe basore. Musoke muvuba bavangane bucece. Quietly. Bapakira imiringa sasa mu mabandi. Kumbe police. Polisi ya Rondoni. The heat signature seems to have disappeared. Bana sinyare y'ubushyuhe mbanze buzi. Sasa yuka generator barayishimije. Sinyare y'ubushyuhe irabuze. Major, stand by for clearing the cordon and then you can get back to work. Ati Major ugose gura abasira asubire mu kazi. Nabana rwose ubushyuhe buze. Na polisi barakomeza bashake muri karitsiye barebe n'abantu bari aho hafi. Gatinze maniga afunga ibyo afunga. Fata iPad yiwe. Arimo aragenda. Excuse me, sir. Be back here. Nyakuba garukano. There's been evacuated. Kabwe abaturage bose ngo basoke mu mujyi. Come back over all day, please. Garukano rwose nawe usoke mu mujyi ntabwo byemewe. Sir. Maniga ntabwo hano yahagarara. Maniga aratangira. Bavana polisi bageze hano mwana bayibiza mwacomoka. Upakire vuba vuba. Bapakira imiringa amashanete amazaba amadiyama. Mwana genda uzane cyagasuku byemida bolt cutter. Agasuku cyo kirafunga cyagasuku. Kill tools, get the fuck out of there. Mwana mushiru ko rashasi vuba bagiye kuzana ibikoresho byo gucungufuri. Gucunguza uburyo mwete vuba vuba. Umuntu agera vano akiri kare. Hano no gucunguza uburyo mwete. Bapakira byo bapakira vuba vuba makarito. Bashiraho za scotch. Ezma vurimo ni vanabi. Mwambare kaski. Bande yambara kaski. Police cordon's been breached. There's nothing we can do. Najeri cyo twakora. Down, cover your ears. Eza mushira imitwe yanyu hasi mushira amapamba mu matwi. Get out. Sino gisasu kabiri kose reka tugituritse. Takindi yibaruke. Chonge bigaza byawe sha.
abapolisi baca ingufuri hano mwese mwitsimbe iri guca ku marembo y'inyuma over baciye kuri backgate ibyo polisi irimo iravugana n'abantu b'abasirikare barabyumva ngo baciye ku marembo y'inyuma igisasu kirazima kirahagaze igisasu cyaraturitse ho bari bose ibisasu bifite imbaraga bigera no mu mujyi rwagati dore n'abagiye kwitsima muri park dore ni kinini ho kamera z'umujyi zimwe zivaho basirikare aho bari abari mu modoka indani bari bifungiranyemo Meja nawe cyaramuhungabanyije basore meze neza kopora bari bangaye bazima easy ni muzima Can you hear me? Will meze neza uranyumva kaga kubwa baniga nabo I need to see the back. Nyereko ni gikapu Kirimana ndafunze abana kiza scotch What, you don't trust nothing? Azere mutangiza nafata uyitwara igikapu bana Drop back, the car's empty. Sasa yuma nigafite boro yibye ariko iyo boro sinzi n'imici nagafuka niyo mana meze neza mani ni mavuzi vunitse arabanza reba mindani mu kanoza muri kaga shikapu bane muce kune tatanduka duca hakuno tujye gufata imodoka babiri bazamuka kuri etage abandi baca hakuno ese bandi ni bane an active message mugenzi wacu akikira muturikanye Newman arakomeretse manze bavuze dawizi bihwaniyemo ntabwo bigenze neza aya Gold, are you receiving me? Over. abandi muranyumva cyangwa Yeah, we're all okay. Just a bit shaken. ati rwose sasa duhungabanyije ngeza kumva amajwi ryanyu There's no major injuries to report here. nta benshi bakomerekeye hano gusa One of the officers in the court. ntabwo ameze neza umwofisi umwe abikomerekeyemo Individuals. ariko hari abantu bari babonye hehe aho ngaho hafi yaho bari mwana agira vuba bano bazamuka kuri etage uyu mutipe sinzi agakapu yari afite karimo iki ako yibye ariko buri kanya mara gacunga buri kanya uriteguye nditeguye cyane kumbi bamaniga bya bikapu bazanye hano hari za drone bitonze baza kuzesitara fresh bazifunge neza abandi nabo baca hakuno baza ku muhanda bambaye nk'abanyamasuku bitonze binjira hakuno abantu bafidura ibyobo Joe, can you bring that one? mbabare cyane hano kwarisho yabonye kuri kamera subiza inyuma gato y'ishusho tayari basubiza inyuma babona hari abantu barambaye imyenda isa nk'ari abantu bakoze ku ishansiye kumbe binjiye muri za tano mu munsi mu y'amazi mu buvumo ngo munsi y'amazi nanjye munsi y'imihanda abantu bamaze gucana za drone It's not working. ntabwo irimo yakora drone yanjye abantu swap reka tuzihinduranye swap Sometimes it's happening. merezi yawe ndayikoresha ahubwo no kutazi gukoresha drone ngaho jyana iyanjye Now, box. ngaho shyiramo ikarito hano bahambiraho icyuma hasi bafungamo ikarito indani ya miringa dore abasambu dore ibisambo bimaze kuba banke bibye amazabu imiringa amadiyama ibiki byose bashyira mu makarito baza gushyira muri za drone nawe undebere ibisambo ruharwa yari azamutse ajyana boro mwana ajyana boro hehe nakubwiye ibisambo biragwira ese bandi sawa nawe aranye nta kindi yakoze nawe aracana fasta vuba Damon, the ambulance is on its way. Yeah, as soon as you come. yewe muranye baturakumva niba nabona drone hejuru yanjye sinzi drone ziki Man, no mba ko guturuka byarangiye mwahise tugataha Stand, we get away. azigaritse yuzuyemo abarabu ajya hakuno yewe tata we cyaragiye gicukura ubutaka kumbe hakuno umuhanda hari indi modoka irimo umugenzi wabaye amabandi kumbe uko bagaciye hakurya binjiriye hakurya baciye muri tano bahenguka hakuno kumbe nabo abandi bashyize amakarito kuri drone hari aho yaje isanga nyiri nguruguru hakuno nta mabandi ni ekipe nini ntabwo ari agakipe mister abandi yabigize umwuga papa bazana n'indi mari aya ibyo byabaye ntabwo meze neza yamusigiye bagenzi be bamaniga amaze gupakira ibyo yapakira bashyiraho udupfukamunwa bamupolisi akomezamo indani ahantu yabonye amabandi yinjira akomezamo indani barangije baca inyuma ku muryango wa banke bemye umupolisi nawe ajya guca ibikari
polisi caho turimo turakora amasuku babona ibiniga bibiri babonye ari abinjiye mu buvumo bambaye imyambaro nk'iyi ngiyi dore ngo baratangira abaningana rwo bazi n'izina ryabo nanjye ntago nzi amazina yabo twabonye byakora bari hafi n'inyubako ya Portlayer mukomeza mukurikirane mwohereze y'abasirikare fire arms mwohereze y'abasirikare afite n'intwaro bamaniga baratangira beja muri parking lot tayare reze bandi abandi bakuru bisambo ruharwa aya bas dan polisi irakurikira bari muri parking aya baza hakuno hano ntabwo twabona aho duca over kujya dusubira inyuma batera reverse kumbe fandi yaciye mu gikari cy'inyubako yabonye agatipe kirukanka arebye gutya kumbe do abandi basambo binjira he mu buvumo bari bakurikiwe na polisi sasa abasirikare ko bakaje bazana SWAT special weapons and tactics SWAT magamba arambuye nicyo bivuga special weapons and tactics kumbe bano nabo ko bakaje bahengutse ku bundi buvumo aho bagenzi babo bari bari na abambere abandi nabo baracyari mu buvumo mwana fungura umunwa kumbe SWAT nabo binjiye indani SWAT yaturutse kuri gishwati hakuno mwana hakuno reka nkumenera ibanga niba ufite ibibazo by'uruhu kuko abamenye Mugisha Spa ubu byarakemutse neza. Aha dufite umwihariko kuri facial skin care, uburyo bwizewe bwo kwita ku ruhu rwo mu maso ugatandukana burundu n'ibiheri, imiburu, amasununu n'ibindi byose bituma uruhu rwawe rudasa neza. Dukora kandi na massage z'ubwoko bwose, harimo n'iy'umwihariko udashobora gusanga ahandi yitwa medorotherapy cyangwa wood therapy massage. Tugakora na waxing. Noneho rero wabura umugabo cyangwa umugore gusuka butanoza neza amabanga y'abashakanye, igisubizo ni kwa Mugisha Spa. Tugufasha kureka burundu ingeso yo kwikinisha, tukanavura ingaruka zose byaguteye. Abagabo bafite ibibazo byo kurangiza vuba, kubura ubushake hagati mu gikorwa, cyangwa abagore babuze amavangingo, igisubizo kiri kwa Mugisha Spa. Dufasha kandi abagore n'abakobwa bafite ibibazo by'amanfection. Ikindi ngwino tugufashe gutandukana burundu n'ibibazo by'imitsi, rubagimpande, inzoka zo mu nda nka amibe n'ibindi bibazo byose bijyanye no kubura ubudahangarwa bw'umubiri. Wizuyaze rero gana Mugisha Spa aho dukorera hano mu mujyi wa Kigali, Kicukiro munsi ya Saint Joseph, cyangwa udusange ku ishami ryacu riri Rubavu mu mujyi. Ushobora no kuyoboza neza uduhamagaye kuri 07 88 45 02 45. Mugisha Spa, ubuzima buzira umuze. Hey, uraje hari ibintu mbona nkagira akantu kakoba. Hey, hano umusirikare yumva ngo batomoye bank barakumena bro. Mukomeze bare bitsi mani impande y'ubuvumo. Ariko ikiza ntabwo baramenya bino bigo ry'ingo byakoze biki. Bo bari gushaka abantu bari bitsimbye gusa. Mugiye babwiye abandi ngo basoke mu mujyi bo bakoraga iki? Hano ashaka kujya kwa nabo bateze igisasu bafite gahunda zabo. Hey, where are you? G muri he? We go now. Iminota ibiri tuba twaragizeho. G, ntabwo twabasiga. Come on, we gotta go. G tugomba kugenda, abantu batipe bita amazina adasobanuza ngo X ngo Y ngo G ngo Y. Kumbe maniga ameingia ndani, ariko yaciye mu gikari, ntagaragera ndani ya banki, ntagaragera muri banki indani. Vanayo kandembo nakubita umuntu igiti. Vanayo rwose n'agafera beto kiwe. Ageze hano mu gikari, bana babonye bagenzi babo batinze. Urazi maniga bareba yakarashika zana umutungo wacu mwana. Bano nabo swati yaba yasigaye inyuma bagwa mu myanda, biskogorora nabawuzemo ibizi. Tugende zino ni zatano zisema amazi nk'imvura iguye kugira ngo mujye utuzuramo amazi. Hano haro wazanye ibikarito, mana mvuye kugura impano z'abana, anniversary y'abana, kumbe ni umutungo w'abandi. Mana urakoze na mwana muzaniye na cake, hari rwado cake wakoze cyane. Ndi muryoherwa na cake niyo nabakoreye. Sawa urakoze. Akira yawe comoka. Bava garashika yo ku muhanda itanazi byujya mbere bava kuyama karito irazana, bategereza bagenzi babo. Kumbe SWAT
kumbe SWAT Fuck it, go. mwanda bano munacomoke bano baratangira ko bagatangiye kumbe bakihava SWAT yasohoka. Hey, Hate to bang on, sir, and don't want to step out of line, but rwose avantu bari rwose kuba narengere ngakora ibyo nakoraga. don't test what. Ariko nyakubanye nshaka yuko Perhaps they should test the explosive chemical signature. ariko nyakubana nshaka icya gisasu cyaturije bafata ibisigazwa by'igisasu bapime barebe nabi ibisasu byo mu ntambara ya kabiri y'isi. Don't test World War II bombs, Corporal, Umva biriya bisasu byo mu ntambara ya kabiri y'isi nta muntu wabitestinga muri iki gihe. because there's nothing there to test. Wari nta kintu cyo gupima kirimo. Point, sir. Ariko hari ingingo yanjye nyakubahwa. Essential, it was a World War II bomb. Rwose ijana ku ijana ndabihamya neza ko cya gisasu kitagisasu cyo mu ntambara ya kabiri y'isi. Biriya ni ibisasu byakozwe n'abifite suforume nk'ibisasu bya kera. Ariko biriya bisasu byari bishyashya. Uyu mwana afite ingingo. When I was down there, I could see that the level of corrosion. Iyo nari hasi afande nabibonaga nako ibisasu byari byaratoye umugese. When finally Ntabwo igisasu cyacu kimaze imyaka 80 gitabye mu butaka. Cyo kitaratora umugese. trace it back to somewhere, might you give it? Nyakubahwa. Okay. Okay, nta kibazo. Further investigation. Reka iperereza rwose turarikomeza imbere. Police. Reka ibyo tuyeze polisi. Arm checking. Reka ndebe ko n'abandi bakomeretse. No. Mugabo ushaka yababaye ni Major. Kumbe hano fandi polisi. Fandi rwose hano ndani. Kugira gutya. Yakurikiye amabandi yagiye aca. Ababandi yaciye mu gikari cya banki. Go ahead, Major. What about Yego Major niki? team noticed Umwe mazore bajyarikira baje kuba yabona. some possible anomalies with the bomb that you might want to check Hari ibintu yabonye bidasanga ku cya gisasu cyaturitse. out? Sorry, what anomalies? Nebiki yabonye se? Well, we're not really so forensics should help, but Sinzo na abaforensic kari kintu badufasha. it's possible it may not have been a genuine 1940s Umwe mazore bajyari maravuga ko bishoboka ko cya gisasu cyo atari cyo muri za 40 bomb. atari cya kera. Rero tunabwa no muri forensic n'abaje dupimira ibisigarizwa byacyo. To be honest, Nakubeshye gusa. and you swab the explosive residue. Bafate ibisigarizwa byaho cyaturikiye. Barebe chemicals zagikoze barebe nizaryari. Technically finished, bar out, clean up and debrief. Turumva ibyo byadufasha kurushaho. Tumenye igisasu cyatezwe ryari. Thanks, we'll take it from here. Rwose nimugire ikibazo pereza turakomereza hano. Police comms now. Be in touch if anything else. Tugiye kuvanaho communication za polisi n'ibyombo byose. Aba basirikare bavana kuri communication ya polisi bo basigare ku kikume maniga ageze hano agera abaniga batoboreye. Aba bandi yatoboreye. Baba mama bandi yagiye kare. Why muri mwana? Whiskey 3458. Control. Alpha Whiskey 83 kangahe? Control. Basement 11 Portley House. Hafi inyubako ya Portley House. There's a massive hole been drilled into the wall of the cellar. Hari imashini rwose yagiye itobora inkuta zo munsi y'ubutaka. Leading through into the bowl of a bank. Ariko bigaragara bisa nkaho batoboraga barimo barawuzana ku furefore ya bank. Next to Portley House on Edgware Road. Kuri Edgware Road. I think someone robbed the bank. Bisa nkaho habaye ukwibwa kwa banki. Mugihe mwarimo batoye ku gisasu amabandi yarari bari ba bank. Dore jya babimenye. It appears there's been a massive Subiramo ibintu waravuze tubyumvereze ntabwo byumvise neza. Umuhanda wa Edgware Road. Yitegure vuba habaye cyitwa bank job. Sorry, Italian job. Uriya ngo akazi k'abataliyani n'ukwiba. Undi bantu namwe ngo turimo turakora Italian job. Nimenya kara akazi k'abataliyani. Habaye kwibwa kwa bank. Umva twari dufite iteke y'indege tugomba kuba hano. Ntabwo turi buyiburane. Muzenguruke karitsiye yose mushyiraho za bariyeri umujyi wose muri ahantu hose uburyo nta modoka isohoka muri iyi karitsiye uko byamera kose. Edgware Road and Bayswater Road. Mushyire ku muhanda wa Edgware Road, Bayswater Road, imihanda yose agenda ayivuga bashyiraho za bariyeri. Umuntu wese bamusaka nta bintu byinshi. Kumbe hari abakiri mu muvumo hasi. Aya basi. Aya. Coming copy. Yeah. Mwana muranyuma turavuga mwana muriye. Portobello and Turi kuri Portobello Road. Westbourne Drive. Mean by the Westway, yeah? Mwana turi muri Westway. Portobello Road. Baruka kuri Portobello. Why? Nimugera hepfo yo kwa Mayaga mutambike hirya aho gato nk'abija California. Turahurira imbere. Aya basi. Babwira aho bahurira nko kwa Mayaga bija hehe? California. Reba maniga bari mu kivani. Tayari. Barabibye boro zabo. Bavani mwashaka ko bari hafi tu. Bitonze vuba. Komangano. Man, what'd you do? Go for a swim? Ana muranuka bana mwidumba kuje mu sikogororo cyangwa. Uratuza kirana cira hanze. Yes, we're good. Mereza mutungumereza. Uyu muniga sizi ibori rimwe iki.
buri kanya imara yibaka sinzinze ariko namwe murebe tu aramuhera kira cake mwana ngari keke nyene wanyatsiwe ana mereze yo boru I don't want to check it. I don't want. Aso amerega checkinga kike kibazo mereza ni karito maniga sinzi iboro yibye ni boro bwoko ki yari ibyo biri mu kantu kakavuka cyane bwavuka bahayira mu bwadesa bwavuka bajya gwahera minoryi ntangara soryo uramabandi bagiye bagoterwa ku gisasu kumba mabandi yaraye marakora jobu hano nicyo giteye buryo kitwacomoka hano hari za barriere confidence zirasabwa umva hano mvuga ko twe dukora duvidura amatuarete kuri basiwa cyangwa se siwa bana vidura amatuarete abanyamwanda muri make bakomeza imbere na confidence tuarete ishaje turavidura mama ibyangombwa permis provisoire arya babitangira rimwe ntabyo nzeregaze ko natwara se muce ku ruhande modoka yose baketse bakayicakaza rero marajya uyu munsi zarane ibyangombwa byanyu akira do bafite impapuro mimbaro y'ahantu bavuye kuvidura muri baba barapatanye kontara muraza nk'aba toilette yanjye yaruzuye muzaze mu vidure bakaza bagakora icyo bagakora n'amasuku musohoke mu modoka ntabwo ari ngombwa fane ntabwo ari ngombwa akira ibyangombwa byacu tuvuye turavidura niba vidure inda yawe ushaka ko tuyividura twayividura n'umuhumetso yawe twawividura buriya nta kipe iburamo abanyabwoba ariko mu mandara bafite confidence. Smells lovely here, doesn't it? Muranuka pe ni akazi umunsi wari hatari baratuza bagize ngo bavuye koko kuvidura kumere ibiskogororo baguyemo akantu ko gutuza karatabaye mwana nyakobado reba hano London Water logo. To bari abantu bambaye imodoka zanditseho ngo London Water logo. Get that out to all units. Bwira abasirikare bose na polisi bari kuri za bariyeri imyenda bambaye London Water logo. No, not yet. Na abanyamakuru kagicho dangariza muri kano ka mwanya bamaganye place. Then the press conference ikintu kiba abanyamakuru gahita bahurura bakajya kwaza abasirikare bababwiye ngo bambaye imyenda bambaye kunisa bwatinze. Amabandi nayo nta kindi cyabaye baraje vuba vanga ibisambo bizakazi bikora bita bindura plaque umba bambaye London Water logo. Foxtrot here. Foxtrot van through a couple of minutes. Mushaka imodoka y'umwoko bwa vani yambaye rwose London Water logo nta kindi cyabaye ya logo baragenda baragisiba. Dora mabanda haberi bamba bamaze kwiba banke abonye kuba rwose imodoka batwaye iri horogo kumbe rogo nizo bari barateyo barazisiba imodoka isohoka yera. Ama nakwiyo warabonye irakasa de papeli urumva domis bayise fuse bibye cyitwa diyama zahabu ko amabuye y'agaciro gusa nta bintu byo kujya kwiba ibintu by'ibipapuro by'ibifaranga neda ibuye mister bane amafaranga yacu turayatwaye mwana batashye bicimye bariye boro ya dande yo mani na oritarema mama niga bagiye baserebura ariko afite umugenzi wabo uri imbere ntajya seka Sam Worthington mwibuke muri Wrath of the Titans ndetse na Crash kombe potnuza aba Feronziki abahugita twahugiye ku gisasu ako duhugiye ku gisasu abahugita batobora banki hano hari yaruguru wumirwa ibintu uko biri kose bifite aho bihuriye tu hano abagenda babona imibare banda vayo banda kiramurenze. I need to know the names of the owners of all flats. Clarice? Clarisse, I need to know the names of the owners of all flats at abantu batuye kuri Portley House. Portley House. Baba muri iriya nyubako. Listed in flat 79. Ndashaka iyo apartment yose muyicakaze mumbwira abantu bayituyemo bose amazina yabo ndetse mundebere muri flat 79. Boss bagatinze arizaje hano nta kindi cyabaye nabari kwishaza batangira kwibeta vanamo ingofero isanzwe yambarira ya mugura muza colonel abandi bayobozi zaje ubakaje CFA General Minton.
aturana General Mistoni. Afternoon, General. Mugora mwiza General. Major Trump. I'm the EOD operator on site today. It could be hours before they let anyone in. I don't know. Hili chabaye baje kuri ya nyubako ya Port Layer batangira kubaza abantu bayituye ni bande ariko cyane cyane ngo mu nyubako umuryango 79. Sorry, you live at Portley House? Namwe bamutuye ku nyubako ya Port Layer cyane. Okay, you have to come with me. Ngoro tujyane. The witness state. Ngomba gutanga ubuhamya. Your address. Uko address yawe yasanzwe ahantu muri akurikiranwe ibintu. Okay, under your company. N'umuryango wawe mwese muzane. Bari maravuga ibiki. Police station Wale. Baravuga icyara mu ngari mnashaka kuba batubaza. What flat number were it? 79. Mwamuye nyubako 79. Niyo turimo turacheka muza ari ibyo tubabaza. The house, they live in flat 79. Abantu batuye muri nyubako 79 naho twababonye. Why didn't you immediately report your concerns? Musore muto guto ujya ufata imyanzuro yo gutogurura igisasu mu gihe utwata uburenganzira. Sir, with respect to more. Yakuba rwose mu cyubahiro cyanyu. Corporal's concerns. Muri iki byo Corporal yambwiraga. Waiting on trying to make the bomb safe. Ubwo umutekano w'igisasu cyaza cyageraga ubuzima kikazima kikazima. Still, you should have reported it. Ebya bakaba yabanje gutanga raporo mbere ko mu gitegurura. Well, superiors when it comes to this. Kwano akaba yakomerecha abantu benshi cyane. I was briefed about you on the way here. Atirwose wa my briefing mbere yuko uzana umusore mutoya. Your past insubordination was mentioned, but also Atirwose byaje bikubona abagenzi bawe mwagiye mu Rwanda muri Afghanistan hamwe. the fact that you Naje nakira makuru atandukanye kuri wowe. under Buryo wabuze abagenzi bawe. circumstances. Nagukwe kubaza ahantu nkaha mu gihe wagize uhungabana mu gihe wari muri Afghanistan. Could you have reported the anomaly earlier? Kuki utatanze raporo mbere yuko ugira umwanzuro ufata ku gisasu cyari kiri hano? I was in a category A situation next to a live 500 kilogram bomb. Atirwose nani mu cyitwa category A cyangwa za category itari nziza aho nabonaga igisasu cyaturitse ahantu muri kilogram 500. That was my priority, sir. Nakoze cyari ngombwa fandi kugituritsa giturikira hano n'abantu benshi cyane gitwaye. Forensics have arrived. Let's see what they come up with. Sa aba forensics aba polisi barahageze bose arazwa kubuvuga hano nonaha. Yes, sir. Kandi wakoze mejura akoze nyakubahwa. Uyu mugabo yaje muri operation atarakwiye kuba yazamo. Kubera ko yagize kugira ihungabana muri Afghanistan ntago remere kuba yakora iki kuba yaza ahantu nka nebwatinze kumbe dore bamaniga baragiye basohoka mu mujyi bajya mbari kure ya kure uko waba kigaruka regeza Nyamasheke. Aya aho wasabana bitajya kuyiruka ibibazo zari maravuga cyara batuzanya na kuri stage yo kwa Mareki. We're interviewing the family whose storage unit was used in the robbery. Tirwose aho tuvyira ngaho tugiye gutangira gukora iperereza kuri muryango. Be there in a minute. Kuba muri yanyu bakumva mu mugeze gato yambanzeze. Nebwatinze bano bazana imyenda mishaje. Mwese muvane imyenda mwambare iyi ngiyi mishaje. The van. You want us to step off here? Ushaka dukure imyenda mwana? Don't be shy. Wigira isoni mwana, ushaka mwese mukure imyenda atagira iba nakantu nakamwe. Mwese muhindure. Wambera vana amahere nari yatsimbye aribwiriza. Ari naye natwaye akazabo kamwe. Allah go bro, what can I say? Burungu tyatsimbye najya gishyira hanze. Uyu nakabandari bandare ebyiri. Mimo. Nta kindi. Uhindura imyenda mukure mupaka. There you go, man. Kabari n'imyenda. They don't have a translator, but their son is. Nta musemuzi bafite. Ariko umwana wabo w'umugazi uvugana icyongereza. Abandi barimo baravuga icyarabu. Water, anyone? Hano umuntu abakeneye amazi. No thanks. Ntacyo. Bazanye umukecuru n'umusaza n'umuhungu wabo. Bababwira rwose uburyo cyatanze urufunguzo. Sasa binje muri couvre fort hamwe bakoze iki? Hamwe baturikije umudamu yabonyemo urufunguzo rura nimero 79. So, it appears your apartment may have been connected to a crime. Bisa nkaho apartment yanyu isa nkaho ifite ihuriye n'ahabereye icyaha. Would you know anything about that? Hari ikintu mwamubiziho? No. Oya. Rahimullah. Rahimullah nawe atanze urufunguzo. I'm sorry. Umwana maze afite arahuriye n'amabandi muzati umwana atanze urufunguzo ariko baravuga icyarabu ko umudamu ari umwongereza akazi ntabwo ari barumva ibyo umuzari maravuga. What keys? Kwa numva muzari maravuga ijambo keys imfunguzo bihuriye n'ibyo maravuga. Okay, so these two men
They showed up at our door. They were in Atiro mabuja urumva hari abagabo babiri baje ku nyubako yacu. blue overalls. Barambaye imyenda rwose miremire y'ubururu. And they had all of these papers from the landlords. Barafite rwose impapuro bavanye kwa landlord. And they said they wanted the keys to the cellar. Barangije bavuga ko bashaka imfunguzo z'inyubako twari turimo. Ari apartment twararagamo. They wanted to put some building equipment or something there. Batubwiye ko ngari bintu bashaka kwestara mu nyubako ari za air conditioner ntabwo twari tubizi ariko bambaraga imyenda nk'ari ya company. And we gave them the keys. Hanyuma nuko twaje kubaha imfunguzo. Mr. Kaza. Nyakuba Kaza. Sorry, I don't know how to say this. Okay, wenda sinzi ukuntu nakwita. Call me Rahim. Nyita Rahim nta kibazo. It's fine. Rahim. Rahim. Did they keep the keys? None se izo mfunguzo barazigumanye cyangwa? Yeah. Yego mabuja. Yeah, they kept the keys. Izo mfunguzo barazitwaye ntabwo bari bakazitugaruriye. The keys, Ese imfunguzo muzari maravuga icyarabu. Dad told me not to give Papa yarambwiye ngo twagumije kwa imfunguzo ni umwana wanjye nabaye imfunguzo. Sasa muzena n'umukecuru wangu umwana atanze imfunguzo ku bushake azi amabande ariko umwana akabacabereza ko ari kuvuga icyarabu mu polisi nagacyumva. Papa tuza ariko. The keys, but urumva papa arimo aratongana ngo yambujije gutanga imfunguzo ndanga ndazitanga ariko afande. How was I supposed to know it's anything dodgy? Ndarese urumva afande nawe umenye gute ko ari amabanda ashaka kwiba? We're immigrants here. People come turabimukira ngo tukiva mu Rwanda butujana mu Bwongereza vuba. with official papers and abantu bazana ibipapuro rwose tubona rwose bivuye muri leta ntabwo tuba dusobanukiwe ibintu by'inaha. they asked for the keys. dukora ibyo batubwiye batwatse imfunguzo turaziba. I had no idea it was something. nta nubwo rwose nari mfite n'igitekerezo ntabwo nari nzi ko ari ikintu kiri kujya mbere pe. I understand. ibyo nabyumva. I understand. kandi nabyumva cyane. Efande yasohotse kimukonvetse kibandi. Rahimu twagumije gutanga imfunguzo. We've lost the water van and no more sightings and nothing from it. Yeah, water van twabuze ya modoka y'abashinzwe umyanda. NPR. Okay, release the cordons and stand down the VCPs. Sa murekura abandi bose bakomeze bigendere. Go back in. Abaturage basubire mu mazu yabo. Much, okay. Thank you. Sa murakoze. Aza buriya barabona abantu bagira akantu kivangura kuno bagera bagatura ahantu habonyine. Bwatinze. Bano baraha. The fuck are these? Ebise ni biki? These Ebi rero are premium uncut diamonds. izi ni diamond batarakata. Uncut diamond. Uko bazicukuye barazogeje gusa barasibika. Wamenya gutawuzibisa. Ibyo ntabwo ari ngombwa. Where's the diamond guy, right? Ari umutipe ko adiringa muri diamond gusa. It's a family thing. Ibintu bya diamond ibintu byo mu muryango wacu. We've been mining these fuckers for generations. Kwamaze imyaka generation menshi cyane imyaka myinshi cyane ducukura diamond. Ibintu biba mu muryango wacu. You're robbing banks. Nase wiba banki. Families are complicated, eh? Umuryango ni ikintu cyakiri complex utapfa gusobanukirwa. Looks like a piece of glass, that. Bisa nk'ari ibirahure bisanzwe. Means they're untraceable. Izi diamond ko zitarakatwa ngo bamenye n'uburemere bwazo niyo mpamvu atapfa no kuzikurikirana. Nta n'umuntu amenya ko ari diamond wawe byawe n'ibuye risanzwe n'isara bwayo. 30 million. Ati zifite agaciro kangana n'imiliyoni 30. Seriously? Were serious? Yego. Even split, yeah. Dara tugabanira hano rero. Kantu ko gabanaza makango nonwa. Yaba kuntu barebana. Would you mind if I go and call my friends? Hari cyozo ngiye hanze ngahamagara kuri telefone. Baramureba batamwizeye. Buri buye cy'agaciro kenshi riba ryuzuye amaraso. Udatinda gusa nago ninda. Acaho maniga. Buri buye cy'agaciro. Ko barebana muvandimwe umwana. Ajya kuri telefone. Kware kuri telefone. Bana ni sigareti. Gentlemen want a beer? Yeah, definitely, bro. Yeah. Bachiraho. Fuck down on the ground. Yasi mwa basenzi mwe. Yasi hasi. Gasiya. India ndima bandi. Faya. Baba kuramu. Kumbe. Oh. Tayari. Umwana chomoka. Gasuku. Tayari. Mugezo barabagambaniye. Mugezo barabasinicinze. Nyuma yuko bibye diyama. Mugezo barabasinicinze. Oh. Ataragira hajya. Hejuru ye. Get up. Aguruka we Gasiya. Babagaruramo indani. Mugenzi wabo akubitana nawe. Kwa mwanda we. Toza peti yangu. Mwana uducikana urumupfu bro. Mugenzi we yaramurebye.
buriya nta mujura ugomba kwizera igisambo. Bibanye ariko n'ubu basinikinzi. Bibanye banka bibaza diyama na zahabu. Ahita basinikinga. No rum today then, boss? None imose meze bite? Corporal Hanson doesn't approve. Corporal na mpamvu. Also, it's fine. Nta kibazo nyakubahwa. Get some cops before he changes his mind, yeah. Umuyobozi nayo ndi intekerezo ze. Araza gupima kiriya kisasu tureko ari cyavuba cyangwa ari cyakera. Oh, it's not one for the records. Basekamo. Cops. Let's go. Baranje bazana ubukombe. Mane mureke tungemo bwa nyuma. Umuntu umwe agiye kuba yacomoka akazi ariko kagenze neza. Thanks everyone. Mwana mungwemo. Toast. Kandi mwakoze bwa buri kimwe. Friends. Kimwe mu bw'inshuti zacu. N'abadahari. Bose baranywa. Meja amena inzoga. Bebe. Mana akazi kari keza umunsi mwiza. Sawa. It was good to work with you today, sir. Byari byiza gukorana nawe nyakubahwa. Cheers, Martin. Yeah, well done, mate. Sawa wakoze neza, well done, mate. Wait. Ni bwatize. Kumbana abanyeromania. Akira sha yawe sha. Ayo bakoreye washatse bacomoka. Baza gusukana inyate. Yamas. Kazi ni wanje reka tungemo. Kumbe bono ni famille. Iki ni kibyara cy'abana abanyeromania. Barohayo. Bano baba hambiririye. Anda. Stay with us. Mwana nusinzire gumana natwe. Bamurashe mu rutugu. Yarangije yitonze. Something tunamazana nyakuri. Mwana nago twarize iriya mbesiri. Umene bwatinze. Been cleared to go up into the apartment, but just so. Ubwo se birikiriya mwajya muri apartment yanyu. Umuriro twabaye tukubye byakanya ngatare ko mukanya yabugarutse. Mane guko yakaje ni Rahim. Nta muriro hari. Ose esanseri ndazamuka utereba nta muriro hari. What about the lift? Nase esanseri. Esanseri byaranza fana za kubafasha kujyana muzehe. Muzehe yifitiye ubumuga bw'amaguru. How much are they really worth? Izi diyama zifite agaciro kangana ikira. Ntazi abantu bose bari kuri diru y'izi diyama ntawe uzi agaciro kazo bari kubaza uyu maniga. I'm not sure yet, maybe 4.2. Ntago ni shoya agaciro kazo gusa uzagaza nka miliyoni 4,200. I hope. Ndeko mbikeka. Come on. Wambwiza kuri mwana. Well, you don't believe me? Ntago nyuze yese. Miliyoni 4,200 hafi ngaho nyine. How did you know there were diamonds in the bank? That's my None se wamenya gute ko ziri muri bank? job. Ako nakazi kanje. So you know who the diamonds stole them? Ese diyama y'ibyo abuze nyirazo. Who's? Nezandese cyane. A man I used to work for, a man I don't like very much. Ati numugabo nakoreraga ari nyirizi diyama ariko ntago namwiyumvagamo cyane. Why? Kubera iki tamwiyumvagamo? Because he tried to kill me. Yagerageje kunyica. Nese nuzi byo mu by'agaciro. Really? Why? None se yaguhoraga iki? Kirabaza byinshi. You want to know? Shaka kumenya ukuri se yego. Barirei. We had a good deal going. Njye no mushyira twarumvikanye. I would fly into coffee, Ariko biranya twigizana muri zone yo guterana amagambo. smuggle them out on my person. Yashaka mu mwinjiza amabuye mu gihugu. Deposit them. Kaje muri deposit banka. And for some reason, Ayo bw'impamvu zimwe na zimwe. he decided to fuck me. Yashaka kundangiza. So I'm fucking him back. Nanjye rero ndimo namuraburiza. So this one was up in your ass? None bivuze ngo izabuze riza mu gihugu barayicometse mu mumetso wawe. Kiramuhagata. Not that one. Nabirenze mwana wibitinda. Keep it. Nayitwara idiamas. Fine. Take it. Ntacyo yitwara ntacyo bitwaye. Urebe. Can I have another one? Wama nindi mwese. Ba mutima muke. We had the deal. Mwana twumvikanye sibyo. All right. Kandi twumvikanye neza. You paid for the job, and I pay you back with fuck ton of interest, all right? Wishyuye mu bandi yabere gufasha mu kazi nanjye ngo bakwishyura. Get greedy. Wibisanamo ubugugu n'inzara. Are you going to tell me how much this is really worth? Ntabwo uri bumbwire bino bintu byose ukabirana ku meza bifite agaciro kangana iki. What do you know about diamonds, eh? Aburetse kumaza niki uzi kuri diamond ubundi mu busanzwe. Nothing. Nta na kimwe. Do you know how to move them, to cut them, to sell them? Ese wabuze ukuntu diamond bazimura uburyo bazitwara uburyo bazikata. On the black market? Uburyo bazishyira kuri black market. No, you don't know Ya masoko y'amabandi. fucking thing, so leave the diamonds to me. Izi diamond ntacyo nari kuzizo rero zindekere. Kuba nazi amasoko abera se niyo mpamvu bituma unyirenjije. Diamond itarakatwa ngo nta gaciro bifite. Ariko bakese bakayiyaforume nibwo igira agaciro. Igafata agasuku. I've changed my mind.
I'll Ibintu intekerezo. take 50% of everything. Ibintu byose biri kuri tabure uramaho 50%, 50%. Turagabana pasu kwa pasu. That wasn't the arrangement. Nagari twumvikanye mwana sibyo? All right, you keep all of this, and I keep the stones. That Nakubwiye ngo natwara diama utwara no miringa yindi yose. was the agreement. Yego twumvikanye. 50% is fair. Natwara 50% kandi ntabwo mburana nawe. Fair. This is fair. That's Ntabwo bikwiye. fucking fair. Ntabwo bikwiye. Oh, for 50%. No, 50%. Tunatwara. Diama arayimena. Buriya akababwira kantu diama ntigimeneka. Akubise imeneka budongo. Mwana. Diama niryo buye rikomera ribaho kuri iyi si. Ayikubise itijanjagurika. The substance on earth, huh? Ibuye rya mbere rikomeye kuri iyi si. Buretse gato buretse. Buretse gato afungura n'izindi. Aza kuzipima yari yapfaye gupakira atanazipimye. Kureba neza. Kureba neza mana nyagasani. Mana nyagasani. Harimo ibirahure. Harimo ibirahure. Miruwari. Mana nyagasani. Harimo amasarabwayi. Harimo konkasi. Ayiwe. Ayiwe. Maniga gambane bagenzi be. They are fake, they are fake. They're all fucking fake. Mwana ni za fake diam. Ibi konkasi na amasarabwayi. Nonza neise seme, bro, nonza neise seme. Kumbe hakuno. Soja boy, musirikari. Amaze kumena inzoga n'abagenzi be, yafashe urumodoka rushaje, haraho yaje. Ukirande kuruza ciwe. Kumbe hakuno. Amabandi nayo arongera akora naho. Garcia twari tuzi ko diama turi buboneho kimwe cya kangahe. None ngo na amasara bwaye purukwa. Basanze hano urugo cyagambane bagenzi bacyo. Sasa buriya nta bandi wabwira ngo ntago waruzi icyo agiye kwiba. He changed the real gems with the fakes. Bivuze ngo umuntu wakoreraga yafashe diama za nyazo azivanamo ashyiramo amasara bwaye. Because he knew you were coming, right? Ko yarazi ko uri buze kuyiba, sibyo? They must have fucking follow me. Abasaza shoko barankurikiye. My phone. Cyangwa bagacanga telefoni yanjye. Got into my fucking email. Cyangwa bakabara hackinze ama email yanjye. One of those guys must know something, all right? One of those guys knows something. Bakabara cecetse no bana bihinduye. Oh yeah. Me somehow, but I don't know how. Ibi naro kuntu byagenze ariko nubwo ntazi byari byo. Ntago nakwizeye. All right. Ntago nabeshya mwana. I swear to you. Ndarakurahirira pe. Lie to me. Uri murambeshya mwana. Ntago uri murakubeshya mwana. I'm not lying. Guys, diama mwazi vanya mushyira amasara bwayi wambwa we. Wambiri nyenyeri rya kutwereka aho diama ziri. Turagukandi nori uratubwira aho diama ziri. Ndakurahirira imbere Imana na diama nakoza aho ziri. Oh yeah, amasara bwayi ziri. No, you seen it. Ibi ngibi. Ibyo no original. Byose ibyo original wasanga ni imiringa toro original. Banza nakaganza sha. Left. Hano turagucura zana ikiganza cy'ibumoso. Zana kaganza uwero diama. Diama ziri he? Alright. Mwana muranzi bro, muranzi turi umuryango, sibyo? Bano ni babyara be, ni bakazini. Please. No. Nagabanye ubugoryi wabusazwe. Ntago iki. Hayiwe. Truth. Uri murambeshya cyangwa nakumbeshya? Uwero diama. I swear, man. Tarahira ku buzima bwanjye. I know where the stones are. Amabuye ntabwo zahanari. Right. Zana no kuboko kukuryo. You better fight. Abaza diama ziri. Ndarengana. Uraza kuvugerega. Mwagerega muzivanamo n'abagenzi bawe. Let's take him to the workshop. Reka tumujyane kuri workshop. Aho dukubitira imbobo zose. Umva mwana. Bapakira ibi ngibi n'ubundi bazabigurisha muri make ntacyo bitwaye. Muri bay chini. Bano bashyira mu mugenzi wabo bari kumuhoramisha. You think you hear me? Uri umupfu warusenze we. Uri umupfu. Bafashe urugoryi. Jamendane kakubitwa n'ubakatwitwa n'umuruho. Ingana rigasiya mayibobo. Imbecile. Kasukusuku. Lie to me. Aya nago besha. Rudo ahita afungaho. Ikigoryi tukijyane tugicure. I want to talk to them later. Bariya nabo ni mbahambure nzavugana nabo mu nyuma. Bana muri abapfundi munini bohora. Basaba nyine komeza ubohe inyuma aho ngaho. Batangira moto kujyana muri butu. Bagiye kumujyana mu mwicuriro. Bwatinze. Wa musirikare hakuno.
Colonel Headley, this is Chief Superintendent Susanna Greenfield. Susanna Greenfield. I've just received the results of the bomb site sorted. Right. Sawa nacho. Understood. Ndabyumva. Uyu nawe yakamaze gukaraba. Yitunganya ari hakuno. Colonel ahamagara. Umuyobozi ahamagaye. Nditaba. Colonel. Police called the result. Polisi ahamagaye. So back from forensics. Ibisubizo byavuye mu bizamini byavuye muri forensic laboratory. It was not a Second World War bomb. Kiriya gisasu ntabwo cyari igisasu cyo mu ntambara ya kabiri y'isi. Cyari igisasu cyubakitse nk'ibya kera. Untraceable. To where, sir? To the army. Ibyo byakozwe nabi bisa nk'aho bya gisirikare. Report tomorrow at 0700. Rero saa moya za mitondo zano tugira icyo twumvikanaho. Bamuhamagara kuri base. Bagatinze kunino. Kumbe ka gasore ka Rahim kamwe basanze urufunguzo rwa apartment yako bwatinze. Babaza kugeza muzehe wako mu nzu kaza hejuru ku nyubako. Ure filime sasa. Bana bafitana tsimba rwose tabirye n'ikibiriti za hejuru y'inyubako. Ni Rahim. Urufunguzo rwa Rahim barusanze munsi ye muri za kufre foro muri bank rwa apartment 79. Niyo mpamvu abakoze iperereza Rahim aza kumwitabe kuri etage areba hakurya areba hakuno nakibaguzwa. Arangije mani gatsimbura boro. Kumbe kaga kapu kari kari mu diama kamwe wabuni gacungaga bagasize kuri etage batwariza pirate. Nawe yagize gutya kaga pingu ka plastiki. Dangije za kura mugenzi we. Yitonze. Help him. Mva mwana. Wisinzira. Mwana jya muri vani turitse umuryango. Mwana yima arapfa arimo aragenda. Dokiraka. Mwana gonga icyo kiryango cy'inyuma. Gonga ibyo biti. Tera advance. Tera advance niyo vitesse igira imbaraga mu modoka. Uranobora ni modoka iri inyuma igiye gutera advance uyiva inyuma. Yasha hejuru. Bone vitesse igira imbaraga kurusha izindi. Kiza gutya turitse akaryango. Yangije baza hakuno. Barayine wazo no modoka zindi. Kugira gutya bavanamo telefoni. Uyu mugenzi yarakarenze. Yavuye amaraso menshi. Umugenzi wa Maniga asigiye batatu. Aya. Nimba tarenye. Maniga umugenzi wabo yasigaye bari batanu. You put a track on him. Bana mshizoka tracker cyane. Imyenda yambaye na nakizamo ka tracking device. Kumwe mugenzi wabo mwabagambani. Tujya guhiga gasiyana ngo twakwiba hamwe ngo twigiye muri riske adusiniching. Baje gukurikira njye yawe mshizoka tracking device barakurikira. Aya katurore by fuse. Hey. Aya bas. Ludo, listen to me, man. Ludo wanyumvishe mwana. I'm not. Kino bagifunya imodoka bose. Pull the fucking car, man. Mwana rwose mwaya mwapareka tukumvikana. All right, man. Tugeragezana nk'abantu b'abagabo. Aza kubita imodoka ni Calaris. Kuba Maniga bamwita Calaris. Calaris. Agare Calaris. Rangije hari nimero yandikiye ngo trouble. Wibazo. Sinzi nimero yandi. Arangije nimero ayohereza location. Kumbe ni bwatinze. Agasore ka Rahim. Zadi amakara zikaza cya mu gikapu. Bino bikapu by'ama arya bazita ngiki. Varis. Bino anajyana ku ngendo za kure. Arangije azana hano bafata ashyiramo supaguru. Nawe undebera ibisamba. Afungaho neza. Ibintu byose bimeze neza cyane.
kumbe nuza major bamwe ngo rusa amazabe yaje kwakira ibikapu bye. Mom, the owner of Flat 79's nephew was kicked out of the family farm. The owner of Flat 79's ati rwose nyiri nyubako ya 79 ya flat nephew was kicked out of the family farm. ati rwose bamwirukanye mu mitungo y'umuryango imyaka 9 ishize bakomeje kwiga kuri ya nyubako ati unaye waje kuyifata aba mahanga bombe wa mukoporo bavuze ngo bapime igisasu ngo cyakozwe ryari. Koporo aza hakuno iyi Sumako bavuze ko yivanyeho. The company that has the lease on the flats is company yaje gusigarana iyi nyubako iyikodesha by the uncle of this man. ati nyene onkre w'uyu mugabo Yorgos aka ati yitwaga Yorgos George Karalis cyangwa se George Karalis. Karalis yuga numwe muri aba bandi. He did 6 months in Pentonville. ati rwose yabaye amezi 6. He did 6 months in Pentonville. yatuye muri Pentonville amezi 6. His previous was in Belgium for ariko uyu musaza wasigaye akodesha inyubako yaje kuryanwa ikindi kirego mu byo gusibagoringa diama cyangwa se kujyana diama mu forode. Kumbe kananga iyi Sumako bavuze ko yapfuye ari mpamvu igisasu cyaturitse Sumako akaba ari nzima kanangaza kuri ya sensa ya Sumako. Iki gisasu byagenze biti Kamananga atangira gufotora ubuntu bwari buri muri Sumako ndani. Chief Superintendent Greenfield? Superintendent Greenfield. Our equipment has been tampered with. Rwose ibisasu bisa nkaho bagiteguruye ntabwo cyaturitse. Kumbe Rahimu na famiye yiwe barafite gahunda yo kwisubirahe ubwarabu baza ku kibuga cy'indege. Bariga n'ufite igikapu kirimo diama ya zahara kuna zisimbyemo indani muri ka kantu bafata bari igikapu kiratambutse. Awi kumbe dore yamabandi. Dodo! Mwana turi umuryango mwana mwajya kunda burisi. Mwana ibintu mukora ntago ari byo. Tuzaranye imyaka 10 dukorana n'amako bana ibintu mukora ntago ari byo. Zamura volume ya radio bro. Shyiramo radio atatumena amatwi. Banagama ingoma. Baza bicurangira ingoma. Bo bacuranga ingoma kumbe bagenzi ba Maniga nabo baturutse imbere. Ntago Maniga yabasinicinga. Barashyize ubwabo mu kangara tete ngo barye boro. Bano ko bajyanye Maniga araba baturutse imbere. Ya mbere yabitambika. Tayare. Urudo n'abagenzi be. Ntago bazana iyo mikino. Ntago bazana iyo mikino. Ntago twakwiba boro ngo muzitware gutyo gusa. Tayare. Sana komeza. Bakozanyaho. Bose bakozanyaho. Aya. Bana itindo. Tindo. Tayare. Baza ni bibando. Tayare. Abasenzi mwe. Yarangije. Ambora kabona sana hano bene wanyu. Bese mutuze imbesiri. Ndavuze ngo mutuze. Yaraha. Yumva amasasu. Maniga. Aiwe. Kiraho. Kureba bakinguye. Bite mbesiri. Bino hano Garcia. Wanyatsiwe. Mwana nishimiye kuba mwembi. Ziba. Ubona ikikabona ibaye. I'm sorry, all right. Marambare bro mumbare. So if you get the time. Ntabwo nengamira kubagambanira. Bakira bavana ishashi. Bavana ishashi nini? Hano baguweza umwuka batipe nabaribwe. Bamwambika ishashi. Fucking thing. Hano umwuka nagufuka. Usora ni witu umeka umwuka muri make. Mubiha uhinduka muki. Bamwambika ishashi. Kambika ishashi ya gitutsi. Urakwambika ishashi. Bamwambika ishashi. Bakira aho warashe. Haro bapimye mu ijosi. Tagati. Payamu ngitaku. Tayare. Kumbe. Soja boy. Nembaza ari muri diri y'abasambu. Hey! Ubwo ubujura bwa diama burimo abantu benshi. Marega afata akamodoka aratangira agenda ibye. Bisambo babisigaho. Soja boy nawe aca inzira ye. Kumbe kureba neza
kuri za kamera babasambo barebye misura ntabwo ufite sha kubonye International train terminals, passport officials. uko biri kose abantu bamaze kwiba amadiyama n'ukurikira umugabo Giorgio Cararisi. Passport officials, Yorgos Corrales, 30s, white. Ari mu myaka 30. Known to be traveling on either a Maltese or South African passport. Twamukurikirana dusanga afite passport yo muri Afrika y'Epfo. Kandi ari cyane ryagatishije. Mucungira hafi ku kibuga cy'indege. Kume mu mabandi barashe. Hari icyo batahamije. Hari ibiri bitapfuye. Bwana urazi se. Twipfushije reka dusigarane ipinda rikeya. Twibereho turyayo. Yize ubwenge uryo twavuga comoka kumbe koko wa mugabo Cararisi yasiza kuri aeroport bafite passport muri Afrika y'Epfo South African passport bacungira ku kibuga cy'indege hose aho bamubona bari muri 30s 30 I forgot my key. Nshaka ndenya kubanitwa Mackenzie. Do you have any idea at all? Yeah, my Je mu Budage ni icyumba cyanjye. Ndakujya mu cyumba cyanjye. Hari ukuntu kuri usanga hafi n'ikibuga cy'indege ari hoteli, banza guca muri hoteli ahindura style, ndabanza ubwanwa maraho. Nabo mwosha bwose mu maranya nuko mwosha. Nuko mwosha. Arabanza arabumwosha, arangije maniga. Ahita yanirongora yigira Mariye. Yamari imeta rwose. Karabu tubuzi. Sergeant Palma. Koro Palma uracherewe hakuno. Kumbedo. Marigara jari hindura kujitana mumenya. Mutipu muna iboga, mutipu muna cyane. Taye Sankara. Ava yitonze. Na confidence nyinshi cyane. Hi. Muraho. Marrakesh the next. Awa metikija muri Marrakesh. Passport. Ekiko cya passport yanjye. Ngirira vuba. He's got some he's had some psychological problems. Ati rwose anagiye nkurikirana umugenzi wacu arafite ibibazo byo mu mutwe, psychological problems. PTSD. Yeah, maybe you're cyane. Disenchantment. He volunteered to stay in Afghanistan apparently. Umva uyu mugenzi wacu yagiye muri Afghanistan ajya kwakorera. The lads at the base said that he was mad for it. Usibye ko baje kwakira amakuru ko yageze gusara. Sasa wa mugabo major wavuye hano wari uyoboye operation wageze kujya trauma ari muri Afghanistan waza gusara. Bimwe general yarabatira ngo akabaye watangiye akazi utatubwe bitewe n'ihunga banavanye muri Afghanistan. You know this guy? No, uyu muntu uramuzi? No, I've never seen him before. Yes, niye mbona kuva na mbere. Him. Ariko uyu wenda muzi. Rahim. Yitwa Rahim. He was Major Tranta's interpreter. Atu yari umusemuzi wa Major Tranta. Wa Major uyoboye operation ya kare. The Major managed to get him and his whole family over here to... Ati rwose yabaye umusemuzi wa Major bari muri Afghanistan. Major amuzezanya kumuryango we azawuzana mu Bwongereza. Functions. Araho bihuriye se. Ibintu byose birigurira muri Afghanistan. Major yagira ihungabana muri Afghanistan. Uyu musenzi byitwa ko ashobora kwahibye diama ise wabo yajyaga yiba diama akajyana mu Bubiligi mu buryo butemewe. Na Karohimu kari kuri ya nyubako ngo kari agasemuzi ka Major muri Afghanistan agasezeranya ko nikajya kamukorera azana umuryango wako mu Bwongereza London. Corrales spent a year there. Cararisi yamaze umwaka ari mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. UK border stop for question. Bava mufunga imipaka yose. Major Tranta atagira ahanajya. N'akagasore ka Rahim katagiraho kajya. Bavuze gufunga imipaka. Kume Major Rahim ibandi Tranta yasafata cyabakanga. Bafunga imipaka cy'ikirere. Warenze igihugu. Kumbe dore wa muniga Cararisi. Ngo yabaye akora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Bari ngo arafite se wabo ngo ajyaga aforoda amabuye mu Bubiligi. Booked a flight to Marrakesh. Cararisi ko birikoza aja kujya muri Marrakesh. Ducunge neza. Ni bwatinze. Baza ko abantu batipa aho bajya hose ni mu bice by'Ubwarabu muri Arabia Saudite. Ohereje abasirikare ku kibuga cy'indege mu mushake. No musore mu myaka 30 bamucaho. Marega ni hinduye no apfa kumenye. Yambaye like a gentleman. Ngo umujetoro. Bozane passport zanya abantu bose mu gihugu by'Ubwarabu n'abashaka passport zanya. Batanga ama passport barabacakaza. Maniga bacaho do. Uri confidence ni ikintu cyiza. Uri uzagire confidence. Maniga yitonze. Attention, indege igiye kujya muri Turukiya ko Maniga ntabwo agiye muri bihugu by'inuze. Yerekeye Turkey. Babaraga muri za Marrakesh hehe. Uyu ni wowe. Kirahari ya passport ba verify ko ari nzima atari igipirate
yamaze kuverifika atari igipirate Sir Melville. na rwose Melville n'izina yigisono no Melville yakuba Melville ukomeze niho bitwa ba Melville To Marrakesh. He checked in. indege rwose irimo irajya muri Marrakesh ihagarikwe nonaha The guard was on the bomb site. umusekretari w'igisasu cyaturikiye Kudia Dadzai. rwose Payam Rahim's brother. yari umuvandimwe wa Rahim Follow up on that. bakurikirane We're just arriving at Major Tranter's house now. ahubwo uriya musore Rahim yari umusemuzi wa Major Taranta kumere bwatinze police baje aho yamabandi yaruhukiye bwa mbere kugira gutya binjiramo indani kugera hano dore ibisasu babyubakiye Fande Suzana nako Garfield nako Greenfield sorry yageze anasanga amaditoneta uburyo ibisasu byapanzwe hari abantu bajya kwiba bagakora umushinga papa abona amakosa amateka yo muri ya muri Afghanistan hano ibyo bagiye basoma yo uburyo bagenzi batatu bapfuye barindwi bakakomerekera muri Afghanistan ibyo yaguye muri ambushi leta y'Ubwongereza yamwohereje ntigire kimufasha afande yatashye yumiwe yataje abonye abasambo bareze n'abasambo cyo bita ibisambo mpuzamahanga tayari hari abageze mu bwara bukare mukajya aho nguramo nango wowe ndi dore Meja Taranta uyageze ukari bapaze guriya Turukiya Mano rwose biroroshye cyane bwatinze baza hakuno ku gateveri bana gakombe tipi yari diru ndende mani sasa yiturikije akiri kare mwana The cops all over you like a fucking rash, mate. warugo rye polisi yari maze kuzenguruka banki yawe mwari muti nagomba kugiturika Make a decision. nagomba gufata umwanzuro Yeah, well, you made the right one. ariko nugifata umwanzuro muzima Thank you. urakoze polisi yaziye kubafata mufite boro abinyo twari dukeneye I think so, yeah. yareko mbikeka sawa rero All about. abandi bari yes Little ugly. bare ibintu byaje kuzamba But I ain't my life, my friend. ariko bari abavandimwe banyu bafite umwenda w'ubuzima abo twibajya munsi bazamfata no kunyica ntacyo bitwaye What are you going to do next, eh? none se n'ikikurikira mwana Got some ideas. hari ibitekerezo ufite se Some things I want to clean up. hari ibintu bimwe na bimwe nshaka kuba nasukura nanjye mugiye gucomoka njye kure yahise imbona Again. uzongera kwiba se hasi wasaze cyangwa diyama nibyo nge ziramagije mu buzima ntayandi mafaranga numva nkeneye bakiri aho dore ka gasore ngo ni Rahim nawe yaraye muri diru ya batatu Salam alaikum. Alright. We good? assalamu alaikum barasuhuzanya Thank fuck. manda bana Are we ready? turiteguye Okay. cyane batubikore bwatinze ngo babikore bavayo bitonze babanza baza bakore deal bazana n'umubara buriya barabuka ikintu cyitwa ibuye ry'agaciro barebaho ibe diyama ibe zahabu ibe karato aya ni korota ni karato banza gupima ibuye hano barigurisha bamara kugurisha bacomoke bagabona ntibazi kuvuga icyongereza dore igiciro cyacu turagura kuri icyo giciro barebye amafaranga babaha There appears to be some misunderstanding, gentlemen. mane maze aba yo kutumvikana neza Swear. reka amabuye tuyashyira abandi bantu Okay. baretse buriya ntibazi kunegosiya abarabu avuga rimwe kabiri igiciro ucyemera utacyemera agacomoka bano bo ni abongereza bereka ayo mafaranga n'abayemera tugure abarabu kwibuye barebaho 175 ntabwo byakunda zigire 90 buri umwe afite tarani turi batatu buri umwe acomoka ukwe abonye 90 ntacyo bitwaye okay
Mazan? Mazan. Hano ngo itakora transfer y'ivurufito. Khatam. It's done. Confirm byarangiye. Yafata bwa bufaranga bundi. Gatinze bacomoke. Buri muntu nijya kuna diri bazikorera muri TVR. Bashyiramo no konti eshatu bayagabane bayapartage. Ugabana. Buri umwe akira umusanzu we. Gira gutya 30 imbumbe. Bahima yarayabona. Wabonye yawe nayabonye. Ubwo rero ntago tuziranye. Niyo kata. Hano buri umwe acukwe. Tugende basore. Hano banagufasha n'uzigera uvuga ko wegeze umbona. Buri umwe afashe 30 n'amafaranga menshi. Nyine base miliyoni imwe y'idolari ni miliyari y'amanyarwanda. Ibrahim yacomotse atyo. Abana barakomeza. Urabeho nshuti. Sinigeze nkumenya nawe niwigeze umenya. Buri umwe yagiye ukwe uko bagenda yagiye amwenyura maniga agenda yishimiye ipinda ariko hano hari igihe shaba gukurikirana uri yuko yakagiye Yachaga filma no kageze bahitaga Fuse yari the premier for the one and only kuva muri GT Business Group cyangwa GT Inc. Umwite mideye the premier the one and only bitandatu ukwezi na biri ku cyumweru nimuci kwenzi kurya ariko ubundi wazabatamo from muri iyi minsi kabaho uburyohe urumva ariko mwihangane neza vuba cyane yarasohotse ariko nagira aboneka yose ariko kujya mbaye dukeya Matoje eske The revelation